because God has already gone ahead of you. Wow. It's a beautiful Monday morning. Go out, shine, because God has already gone ahead of you. And to know, maintenance say, never one sa, and she would do me frame. Kwa bonting, na one so, kwashrei. It's a Yankopon, Edward Mukai. Say, Bibi Aboko, dear. Yes, I do. Now, me and my watching Ghana versus England, Ebaswa. Yes. And I know some World Cup in Kosovo. A lot of surprises. Endra, Belgium. Nanya some kitwa. Ani run. Is it kitwa no memna kesiya? Sani en kitwa no memna kesiya no. San watching so Ghana be England. Sir. Possible. Oh yes, and possible. Because Cabo Verde performance omo ye. Oni Uruguay. Mo bututu. We dey Ghana mun timi ngure animals yo. They have no excuse. Curaçao mo. Make case for themselves. I feel no more Bobio. No correct. Cabo Verde mo. Asa Ghana mrante we. Me dey say makada da say England on timi she Ghana. Okay. England timi she Ghana. Enti o china de. De be sibia no. England best a draw. Ghana West a draw. England best a draw. And a Ghana West a draw. In England I ya the answer on the Ghana be draw. Na just Ghana could 4 points. Yes. No 4 points. Na akwa England versus Panama. Yeah. Ghana versus Croatia. I see. And do you see a be qualify? Oh, for qualification there. For sure. See a be qualify. Fala group win. Yendi first be the second group win. Fala Mr. HITMAN. I do be the second ahead of Croatia. Yes. So when you be fan is Croatia the obesha Panama. Na nkwe be dia man. But Croatia to me Ghana. Dabi Croatia be da Ghana. Na England going to me Ghana na Croatia. I see. But the group ni dey ni lose wo mo. Your West cry be ball group ni e draw. Your West ya nya de cry ni team ye share nya de cry. Panama de na go focus masa na last minute cry ni nya one goal be team. But Panama who boy against Panama Obi so beka say Ghana when we come to tournament and a slow status. Yes. And your first match abra tournament na air corner nim no na you spring it up. Yes. Na yes, spring it up. Yes, spring it up. That bibi akoyi. And my can show Obia say titru no mo be kofication. Na me watch na no. Yes. Ghana World Cup bia yakobia no. You lose we second game da. World Cup bia akono from 2006, 2010, 2014, 2022, 2026 year ko watch na no. Yamko World Cup bia lose second game da. Germany mu nyina omo tetehwe na England. Fala udada. Ochiro bia ni di. Se na ne Panama ye no solo kuno. Chese mo she jerseys no. Just no on to de no kwato manya ne tese prize na shooting. Shoot you up papa. Turning them. Chiro ni gu achire. Ebi kura betima cho Ghana 2026 World Cup champions. Chiro tu achire. Na lezu shoe for gu baby man chwe baby na didokuno na anase fufuo. Nti ye da yenda. Udada. Ochire be she. Fala game fala. Best wa gadu sara pe obredi ba with you. Right, Tabusiano, Pemmo, Chimimo, Aquaba, Quanson, Coso Crema, Dia, 106 on Mega Sumason, a good moon, San Papa Pad, Sumo Jumedi Cassis, Bueno, I can send it a Sumo, Bia Jumediano Pano, what Tim Godfather, Mr. HITMAN, son on Swedi Jumedan Chamidie, and Sodema Baby Piamani Tajumediano, Nelsa Bibi Biacon, can Mike, so coacher, a producer on duty on Ukraine, and on a Pano, so Savia, Sadia can Sempono, MC and Timages outdoor videos outdoor, and Pocani reactions outdoor on a panel. One sells us to Facebook and send YouTube no. A brand dear friend some Mike so coacher and on this house to Mediano and so some best maker this man be say men smart transfer good moon no. Ya the papa pani guana and so at me to median so as the PSA and come Lumba supermedica di come and so my sa brand biano say ya trying say out here and can't ya Nelson Lumba superma dama and almost as a promise men can show Jumadia Bia Udino me patron sumo was so they assume beja for and I say few no and sure this small one na sempo no ye didi jumana bibi bia kon kan no e ye
Lumba supano pa bomadie na ma sansu to Lumba supani bi so ma dama ana ya chimna agude mu nsam no yade brona bibi bia so atodwa eno so enkuma akafio ba de nyina no enso so na yen shasia medical catch him say World Cup no eno so todwa Mexico Canada sanso no my friend say USA na over the weekend matches Saudi Pina enso todwa say na resource Saudi enso todwa de nkoma no enso so me no kase de omanya ye friend say Czech Republic enso no ene say we no aya South Africa enso kotia 1-1 Obia enso timishan nyanku wenso aya my friend say Switzerland one also my friend say Bosnia and we no aya Herzegovina abo mekane poli anai wa mutimu ba kuna Canada my friend say Qatar abo mekane sioma tiante me pacho Mexico enso my friend say South Korea abo mekane ba kuma tiante me pacho USA enso my friend say New Zealand abo mekame no tiante na Scotland so tra ma Morocco tuamo abo mekane ba kuma tiante Brazil enso Haiti abo mekane enso tiante wenso aya Paraguay one also my friend say Turkey abo mekane ba kuma tiante me pacho nim say Netherlands enso ne Sweden game no Netherlands say kana num me pacho Netherlands aya Sweden enso timo e ka ba ko and also resort tojwa yade nyina so so mujumade esra bibia enso timo ko ga Cote d'Ivoire enso trauma manya ye friend say Germany boma kanimie no ama Cote d'Ivoire timo ba ko me pacho kabweno aya Curaçao enso na my friend say Ecuador game no and 0-0 unim say Japan che omaya ye friend say Tunisia aba my kanina o ma tiate wenso aya Spain one say my friend say Saudi Arabia aba my kanina o ma tiate na Belgium so ni Iran game no and also timi and 0-0 me pacho Cabo Verde enso ni Uruguay game no and also and 2-2 no pano yade san komano enso asumu jumade esra bibia enso timi akonka na Egypt enso my friend say we no enso aya New Zealand enso abo my kanina nsa emo mutimu ba ko enso resource na watwewe enu su tojwa ya no pedi komano dodo na so sumu jumade esra bibia enso timi akonka me pacho na matches Saudi Pina tojwa we no aya Argentina enso no my friends Austria unim say game ne baso and also aya 5 p.m. and you may say Odisi Cabrantia and so beji jono the live commentary no and so timi asumba bibia and opanso timi tejumade no na bibia ko Ghanaian say 9 p.m. when aya big game on my friends South France and so ni Iran bebo afa company when so aya dey can say 12 o'clock na say ahomache unim say Norway and so ni Senegal bo afa Jordan and so ni Algeria game no and also toja ahomache 3 a.m. afa Portugal and so my friends Uzbekistan and also to Nyame Aduma and Dutchina no so 5 p.m. yede san komano and so Nyame Aduma Dutchina no winim say England so no and my friends say Ghana game no and so timi baso 8 p.m. and also game ni so toja afa Panama so ni Croatia and so betimi da windam so game ni be toja 11 p.m. no peno yede san komano and so timi so mujuma de so bibia and so timi akonka na kopiemu after say na game anase pono ade kan say groups out no and so about second games and so group stages no and common senate we no and so they can say group standings me patron say group A or my friend say Mexico and so already carry 6 points after so amubo 2 matches after South Korea tosimi no our 3 points amino kase no one so about 2 matches na Czech Republic and so tosimi ansa me no kase 1 point South Africa and so tosu 9 our 1 point ukopiem and so group B dia say and who come at Canada and so about 2 matches so 4 points after Switzerland so no and so about 2 matches so 4 points me pacho my friends say Bosnia and Herzegovina and so 1 pointer one so did up 3rd position and from my friends say Qatar and so that 4th position amino kase no over 1 point on the panel yede sound command and so mo and what you dey fio after you kopiem on my when and so group C dia when him say Brazil and so already came after 2 matches no and also 4 point Morocco and so 4 points amino kase no one so about 2 matches Scotland and so about 2 matches mino kase no one so 3 point na Haiti and so about 2 matches mino kase ono die just 0 point and also eyan kuma ke free group C ni mu ba yade nyina so so mojuma de senese bibi bia so tima konka yan free group C ni ma afa kopiem group D dia when him say USA and so tima ready kamino kase no one so 6 point after 2 matches afa Australia tosumienu 3 points ono so about 2 matches when him say Paraguay and so about 2 matches ono so 3 point and na take mino kase die to one so about 2 matches mino kase onya point bia and also yan kuma free group D ni mu ba ana padi nyina so so mojuma de senese bibi bia so tima konka afa group no ukopiem say na
final results outdoor and also post standings no and also come at me patro Germany and so ready after 2 matches no and also was 6 points na Cote d'Ivoire when no the elephant of la Cote d'Ivoire one so about 2 matches me no kasa no one so our 3 points na Ecuador and so about 2 matches for 1 point and na Curacao and so about 2 matches me no kasa no one so our 1 point at this ankomano no and so sumo jumadi esuna bibia and so time kopiem and so group F for dia when him say Netherlands and so ready can our 4 points after say one so about 2 matches Japan and so was there can second position one so our 4 points one so team about 2 matches na Sweden and so about 2 matches our 3 points after Tunisia and so about 2 matches we no kasa no one dia 1 points bia no pa no ye dey sound come no and so sumo jumadi esuna bibia and so team cafe group E no and I say when I group F when him say on my friend say no and I simple when I group J rather when him say Egypt one so team already can me no kasa about 2 matches one so kita 4 point after Iran tosumi no and so about 2 matches kita 2 point Belgium tosumi ansa about 2 matches kita 2 point after no when I New Zealand one so about 2 matches me no kasa no one so 1 point we so and standings outdoor and ko pimo World Cup say me part after some groups outdoor and so about second round of matches and so group stages no yeah this sound command and so mo and Jumade so foko PM and so group H dia when him so my friends Spain and so ready after 2 matches no one so 4 point me part Uruguay and 2 points and so about 2 matches after Cabo Verde and so about 2 matches and so kita 2 point and Saudi Arabia after 2 matches no one of their kita 1 point at this sound command and so Jumade so na bibia and so konka assistance there me no kasa after Sunday there can say groups outdoor and so about 2 matches no you know I confirm Mexico and so qualify EcoPM and so run of 32 afepono US and also host nation one so team qualifier me no kasa no so CoPM and so run of 32 na pacho weno and so Germany one so qualify me no kasa no one so team CoPM weno and so run of 32 at this command and so sumo jumadi esina bibia and so team America di come so my friends Egypt no and so my friends Iran ebo me kan poly me ansa me pacho mo timu baako win himself for the first time and so Iran when Egypt abako sem no say omukọ World Cup bekai America di come say the very first time my friends Egypt and so World Cup no way back 1934 and when 92 years ago and my friends Egypt no and so to be qualified kwa dia kan say no me pacho FIFA World Cup nani me say World Cup Egypt akwani nyina no na mo nso entimi enya win bia and so World Cup say unim say enra after say no omo share Iran man no e come here so mo timu back no and the very first time one my friends Egypt no and so entimi enya win and so World Cup ya this san come no and so my tie no the massa panico and celebration pa and so ko historical and so the my friends Egypt say no and I simple enra no one mo timi enya mo first win and so FIFA World Cup say no pa no ya this san come no and so tuja ama unsan so to jumede sina bibia and so timi akonka nani ma brantia your friends El Rom one and so di juma and so my friends Curacao me patron him say woman my friends say we no Ecuador and the win them so after say game ni barrier no na brantia and so 15 crucial saves and also them minor your friends Curacao me no kasa no say ukopie ma World Cup na say bompo ya kan say World Cup aboko sem dia upe goalkeepers amino kasa no woman so timi more saves a brantia friends Elo Rom one so timi at the second position masa enra denese no and so timi make it difference no and so them minor friends Curacao nesa ono so they can say pono ne expert and say pono they can say individual brilliant and timi secure some 1 point no and them minor friends Curacao no peno ya dey sound command and so somo and what jumade sunani ma brantia your friends Eliza weno Beran Vant one also Asia kan edema minor friends Iran masa enra upani question game against Belgium nessa one also metimi make it difference no nessa ne modern so konka brutal unim so no so timi ya 7 crucial saves and straight to minor friends Belgium me no say the after the game and as penifon so bani din sa brante friends Aliza when no enso Beran Vant
one so etimi eje man of the match entene wo bo against Kevin De Bruyne mo afempo abrante friend sepono me pacho Romero Lukaku mu nyina enso wo bo against mo na afe utimi yasa 7 crucial set after the game ya body say man of the match amasa nesa abrante ne morning ball enso etimi konkano peno ya de san komane enso etujwa ama unsa so jumadi enso me pacho nim say Kevin De Bruyne enso captain fantastic enso the man friend say Belgium after say nei me pacho me club on answer we no your man friend say Iran so no enso akotia no adin komo was say abrante friend say Aliza Beran Vant no was say yamana baso na wono unese en brutal na wobusa zempo no goalkeeper club ekra and o say kan sanso no anim no Obia chese o man friend say Belgium won be Obia na say abrante we enso etimi apuoba and say we mpuoma we ya for crossbar so chese Obia o man friend say Belgium am so be bono na say abrante Aliza wono so etimi esevi enti after the game na Kevin De Bruyne enso bisa say keeper we wono so edi juma ben and say po osiakan enso de my team ekra and omoka say we no o goalkeeper e de my club friend say tractor o say what a tractor o say aden akwa obehwebo ni bia no say den na your club your friend say tractor na just Kevin De Bruyne want take club ni podida and campus say wakowu abrantia your friend say Aliza Beran Vanta one so etimi yasa crucial set no and so 89 amina your friend say Belgium 3 months more points ni no and pedi san komano and so asumo juma de sina bibia and so etimi akoka nanra unim say abrantia friend say Jeremy Toku one so etimi adi juma and from my friend say Belgium na masa nkofo atwabo ni brutal unim say abrantia me de no komo and pa Jeremy Toku unim say ne wukani so fafro na abrantia we kwadi komo se ne one so edu say mpo say ekoba ne se ne woman and friends say Belgium and so etimi qualify ko pemo quarter finals na say mre no so say ne wukani no and so etimi ekwa wo dia masa wo beja World Cup no na wono so etimi akọ support ne wife na so no so etimi deliver masa brante we edi san komo na say uko pemo Belgium dia man twabo ni brutal and e mo etene and so dem man bi ti say Belgium and o man bi ti say Iran untimi hia no afa kwampo no masa ni ma mo etene after 2 matches so just 2 points afa Egypt nyina no emu atin se utimi shom na fe se okonkode o hweso na okonkode nsoma man je friend se Belgium masa obobo nyina se wani se wachi o wife che se age ato ye kan se oje na wo no ana se still na wani hwidi na ji masa enkofo twabo abrante friend se Jeremy Toku brutal ana pede san komano enso asubu jubade suna bibia enso etimi akonka na ni mi se o man friend se Tunisia se upe World Cup na se o man bia woman sweating me consider do pa ye Tunisia. William said just 2 games that Tunisia bo woman consider 9 goals. So bekai first game when consider 5 when so against Sweden. Second game masa woman also consider 4. When him say after say my friend say Sweden I say Tunisia 5-1 just head coach on no what do my friend say Tunisia echo World Cup no Sabri Lamuchi when him say penifo jane kwan and then for penia your friend say have you Ronaldo say Uba Africa now per coach I say onim African football ne pa na so penia friend say have you Ronaldo when him African tawini brutal and tell me ya say one betimi akọ na say wetimi bobo sa 2 games and also etimi aka our group stage nim me patcho reporter men seka and he said 2 games ni nyina no wunim say omuma openi no 200,000 euros 81 game be 100,000 euros omebo just 2 games our FIFA World Cup na say wunim say group stage match no wunim say na say first game ni de omaye fraud that Sweden won lose 5-1 am so bi and Sabri Lamuchi head coach and so dem my friend said Tunisia no won jane kwa afre omebo against we no. And so 2 remaining matches nese akano omeboye through amasa wabae na nese wono so be di fade kan se 4-0 enti se come here so my friend say Tunisia womaboka we say nei wotu 200,000 euros say openi a friend say have Ronaldo no emebo 2 game nese first game wodi 4-0 afa kwampo me no ka say de ye yo ma frimo enti Tunisia say nei third game ombebo no say koban say omu wini kura wo my friend say Tunisia enso ekofia no so reporter men say kan opere san komano enso tu joma bibia enso
etimi akonka obeka say ne Morocco enso ehwe my friends say Scotland enso e wo second game ni say masa wo my friends say Morocco mo konka bruta abranta onya da only go no enso e was a particular game no Ismail Sabari abranta obobo bruta beka afcon no one is Edward Mendy the tau go bia na abranta ko person ko fafiri ho and no da on make it difference no enso de mo man friends say Morocco me no ka say there 71 seconds ana brante we enso the ball to atenam uko pemo World Cup nasia say on kita ade kan say sa record no the most fastest goal scored enso FIFA World Cup nasia no brante amede no koma Ismail Sabari woni tujuma enso de ma Morocco man no unim say 71 seconds ana say wotimi the ball no enso to atenam de ma man na je friends say Morocco no pe no ye de san koma enso tujwa na bibi bia enso time ko unim say Curaçao enso so etimi draw mo second game ni no na masa after say one more draw no dey join the show no live on Facebook capital D capital 106.9 when no Netherlands for omohene ene omohema unim say Curaçao kroki to bia me no ka say no wo mo share ade kan say Netherlands kuro no omo mancha akra when the Netherlands so hwe map ne so a uban say Curaçao e hwe omo mfio sa unim say after say wo mo so etimi boss draw na me no ka say omunya side point no Omo weno Netherlands omo ene enso etimi join Curaçao team ni nyina enso address mo dey join na Facebook live on Facebook na say won so enjoy feed ni bi DL Power Sports. Yenti wey enso Curaçao omo dressing room ese Netherlands hene no enso etimi ekowura no pe no yede san komo no enso ma ntimasa World Cup ne de ese uyo man bi na utimi kwade amasa ubo homa de amasa fans a ugena no so enya asem keto no pe de san komo no enso etu dwama bibi bia enso etimi ekonka reporter men seka anopa every UEFA so ye and say almost UEFA competition bia ade kan say cooling break ade kan say hydration break no masa wo mo do mo nya bi da isan say nei etimi slow game ni brutal nei unim say World Cup ayabo no kakra bia na cooling break kakra bia ana hydration break players nkonum so akra UEFA say sade no etimi slow game plenty nei wo mo say ade kan say we no cooling break ana simple no hydration break bia no a me patcho UEFA so no enso betimi dia ya dwuma no so reporter ana men say kadi nyina no enso aso dwuma dia suna bibi bia enso etimi akoka say unim say the tallest Messi statue no amo so etimi anveli ewo ade kan say Argentina na when a reporter meeting say 26 meters tall etimasa statue na subruta weno ewa papa ana 70 tons enti emuodu weno enso so ade kan say Messi ne biggest statue a woman so etimi ade ayama no aminu kase no na ade kan say biggest one no na no so India reporter mete ene say okopiemo Argentina mamu ade a say wiase nyina wo bia me pacho player na your friend say Messi ni statue no eno so kase pa no so esidia say eyama your friend say Argentina ti wo Johnny show no na say ya during the time one more very big set you know enso Argentina enti okocha boa na fe project sa video na fe Ghana phone 20 el himno nacional argentino.
Oficialmente inaugurado el monumento a Lionel Messi. Yenti yano no wote sa ade kan sa sounds ade a na se Messi ana Argentina man no enso etimi ona no ade sa ade kan se we no eye biggest and tallest statue wam so etimi ayama brand ade sa koma no enso ma na when nkofo bebre na di koma se masa koma nse nei Argentina national team ne sa ji World Cup we so ma na so dia ana se aniema be koso Argentina komo de na se nye fedi agro no so reporter mense ka no peredi nya no enso tu twama bibia enso etimi akonka unim se makacho se Cabo Verde enso etimi boya enso konkodeni Omaine fence Uruguay enso ebo tutu na masa unim se omuk second goal no enso etimi etojo Brantia ye fence Helio ene timitis aka no enso de ma Omaine fence Cabo Verde na masa uhwe senia je se teammate ni na is adani su se ha ye pa Cabo Verde ye ba World Cup ye timi no Omaine beti se Uruguay enso ebo tutu anase ade na ade kan se emotional feeling ti ubutwani shona uben se yes Cabo Verde players no wo nyina nso atua suma se adani su weno eya nijemro so enra enso ya report enso to jade koma no enso to jane nyina no jade sa report no enso ma dwumade asuna bibia enso etime kwanka unima brand friends Kaka Ricardo wano so former player edema minor je friends Brazil akwadi koma wasi World Cup we no wasi we jide sa brand ya je friends Kylian Mbappe lotin ana nei wano so betimi agi golden boot no wose se Kylian Mbappe agi golden boot abrante friends se we no eya Vini Junior wano so betimi atoso second no so ya reporter eno so by di nya no enso so medical di commercial se abrante friends Jeremy Doku unim se Belgium gamer woman Iran boy no abrante enso andi juma wano so antimi angiram ensi akan enso ma minor friends se Belgium we no ne nkofo na enso basin se ni wife wano so fa yafu no enam so bi ana Branten so etimi amobo no da bi reporter ba ene say Branten won we no a throat injury and as illness enti ni minimum any ja brutal nam so bi ana medical team no enso etimi e ka kire coach say ne obetimi arrest Branten je friend say Jeremy Doku no pe no ye de san komana eno so tuja e wo dwuma de sira bibia enso akwanka opani e friend say Carlo Ancelotti enso akwadi komo wose o my friends Argentina wo mo bobo intensity bia enso na when opani friends Lionel Scaloni wano head coach so dem o my friends Argentina wano so at the response about what to be a man openina je friends said the Don Carlo Ancelotti brutal was it say mo say ade kan say o my friends Argentina je bobo intensity bia nim wo dia we no enya kasa tintin bia de o hwe nim an say o my friends Brazil and so ba be shi Argentina na masa wo be mo ma te su brutal no so eya report and say pono ade kan say response wo pani friends Lionel Scaloni and so dem openia your friend said the Don Carlo Ancelotti no peno ye de san koma no enso tujo dwumadi esna bibia enso etime kwankan Enzo Fernandez enso kwadi koma wase na openia friend said Luis de la Fuente me no kase head coach no enso de Spanish national team no was it say oba wiase fa na nyina open midfielder chese omode bono kwankan pa e Spanish national team no na when Enzo Fernandez ne yen kan cho openia friend said Luis de la Fuente se ne we no enye kasa tintin bia was it say oba wiase nyina open defender na se po midfielders womade bono e kwankan pa e Spanish national team na wasu enya dede wo de yansa Argentina man no enso ne o my friends Spain enso ba be hia na no ana eso me chom brutante kam ye se ne wo my friends Argentina me pacho se ne utoto bi mane o mo so dia na ne wo mo so de o mo sinye kasa tente agopama ne so ana ehu be nya se ne wo mo so betimi a respond no so reporter me nsa ka di nyina no enso so bojuba de suna bibia enso etimi akonkan komane de anka doso ne mom emane kwenti ya so amana no winim se Copa America reporter mete and it say empanifo e consider say on betimi asa hosti our USA winim say my friends say we no eye Ecuador
woman so etimi abedi esenkane enwu benya senko betimi a osi Copa America no ni nyina mu mpanifo se da bi mu Ecuador infrastructure so anwo yɛ dema mo afei security nsensem kramasa empempi no mu ntimi tutu ni yeba ne san ana sa big tournament say no yemfa ma mo sem mu host reporter mete ani se omu consider Argentina se kobani se Argentina antentam dia na se USA ana betimi a host ade kan sempo no 2028 Copa America yede san komo no enso so maka cho sen commandie anka dosu bruta nemom unim se Mr. HITMAN nya transinti yebesi form na fe fisam nkomo no yede ni nyina nsoso abesomo DL Power Sports emuade ejawo DL Power Sports DL Power Sports DL Power Sports emuade ejawo dead right abusua gusua sinkonya so kan ketesi Lumba supano pemakacho jumadie bia udi bia no udi Lumba supani binese wode suma huana se emfuamfuam no eno na ese udi ti jumana bibi bia konkan titiri ni yenuano mane ya mame no ma mafa from so amoma mafra ni nufo no ensunwanwa so awonum na clean body no clean system na fei emofra no munum nufo amfempo no emofra na yaba wo ma no mapomuden enso agina brane eye Lumba supano pa wonsenka bia mepacho bomade na ma sanka bia sansene baby bia befa bia de ensunwanwa so edi djuma Lumba super diaspora ni nyina gye atum enti de na otwen bomade na ma sanka Lumba super ni bi o ma dama ana yesi nkonya so agudie mu nsam no yede ni nyina enso ma wo djuma de enso wonim se fa dus no fisam na manyante ya se anwe no 17 alpha 17 wow enti officer amanyante se wa biem ba bia wonam bia wo kan nim no chese woman itajuma de na no pay fantastic good morning pa ana encomanti 17 ana pay fantastic good morning ana medema anti yansha se me no kasa de wonim se Ghana game ne Panama no abrante friend se Lawrence Atitigi enso etimi apiki injuanam subi ama head coach opani friend se Carlos Queiroz enso eyini free ma abrante friend se Benjamin Asare enso na beto game ne so reporter meta na se we no goalkeeper trainer Edema the senior soccer team the Blasters of Ghana wapani friend said Daniel Kasper and so den komaba wasi wono oye optimistic o gidie pa se brante friend said Lawrence Atitigi nyankupo ya aduma edochina ni gamer anasa Ghana game against England no ebedu so na brante no enso a recover fully na watimi abeche ama Ghana Daniel Kasper enkomodi ni. We're extremely happy with his progress. It's day by day. Obviously, this is a medical issue. It's an issue also collaborated with head coach Carlos Queiroz. And so we'll take it session by session. But we're optimistic with his progress, and the decision will be made at the right time, at the right moment. But one thing for sure, we always stress that it's team above individual. So any decision that we make is in the best interest of the team. Way Blasters goalkeeper trainer Penny friends Daniel Kasper and Nkoma one so ADF Lawrence Atitigi Ghana #1 goalkeeper ne recovery sessions on the san common and so to Jano to us in Comasene we show my bit to say England tactically born dominant Bomaza we share Harry Edward came or Jude Victor Belly and Momaza one betimiama great du bruta abrante friends Anthony Gotemo one Morgan Rogers winning na bono I know the Ninamuno goalkeepers no more fit until Lawrence Atitigi goalkeeper #1 Benjamin Asare papa for life is our life. Woman nyina enso so ewo good shaper and e wo to bo no mo che be bia bo ne be fa bia mo chi nti wo ma ready enso e twa my friends England. Obviously, England is one of the best teams in the world. They have a certain characteristics and style of play, and we're exposing our goalkeepers to those conditions. And we're preparing our goalkeepers not only for the timing of catching, but boxing, but also the physical challenge that they're going to be exposed to. So I have no doubt in my mind that our goalkeepers are prepared for all the conditions that they're going to be exposed against England. Henti chase Ghana goalkeepers in there wodada Mr. HITMAN wodada Obia be from Bia goalkeepers in be no enso so Ghana Blasters goalkeepers trainer Pania your friend said Daniel Kasper and Nkoma no so adi yede ni nyina enso asum dwumadi enso na bibi Bia enso atimi akonka nyame aduma china big game ni tojwa we no eyade kan 8 p.m. Ghana against England, big game by our standard. DR1069 live commentary at the Baba Sumo. Now, FIFA and so at the match officials no, and so Ediaba Monteo your friend says Said Martinez, or no Efri Honduras, one the best center referee assistant line one, Walter Lopez, one line 1 and line 2 no, Christian Ramirez, or no so Efri Honduras, na fourth official no, Nima, or no Efri China, and now when reserve assistant referee.
wano eye fair zoo ono so enso edi kan bi nti officials a nyame aduma oda china big game etodwa chese Ghana ni bia ni dia chire no enso so eye England against Ghana officials a empanifo so ayi omo ana de san komo no enso etodwa na yensa so video so kakra on say Daniel Gasper wadi ka chire se nei goalkeepers ni dia masa omo ya fit brutal se ball bia be fam bia no mbeche na enra ye do don training ground or ye video enso so anase ye cameras enso picky goalkeepers no masa train no mu dine de artiste gine Benjamin say no mu kwa chire kakra no mu bani mu no mo springy up na say omo to omo nti Johnny show no live on Facebook natural goalkeepers no womo so ade kan say training session a womo fam DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. Heti unsa yes abrante friends Lawrence Atitigi say a rope say dio won wo kwana chika akra na say ade na say pulling na watu ni mu akra nti masa goalkeepers in their hand tu say wo kwana nim kakra we no minim say e wo faster ni bia won wo kwana chi na wa springy up na fe wo to ne nsa na akra nti masa wo china de bibia di dem blasters goalkeepers no ma ready senior goalkeeper trainer or penny a friend said Daniel Gasper and so the two jano or china bo BRE Edward came bebo bia on so man so eyan kuma ke fi ba di nyina no enso so etimi asum na reporter me saka no pay and so penny a friend said Kasim Okansi Mingle and penny phone so bondin Ghana under 17 team ni nyina one so emehwe ono ebe head of coach enso so edima under 17 team no intene under 17 zombie and I say wafu zombie under 17 team championship ebekọ no one na behwe enso etimi abo qualifies no enso so etimi edema reporter meeting say opania ye friend say Hamza Mohammed ebeye assistant coach ana we no enso eye Steven Ahulu enso so ebeye goalkeepers trainer na fempo no Ali Mohammed enso so aserve as team manager ntinyame aduma wafu zombie under 17 championship qualifies ebekọ no mpanifo we ana omonso so ebe spiade atoto niema enso so edema nti coach what project in dada yes enti fane to so bia wo bia wan hwe ana so bia wan hu nti yes opani a friend say Kasim Mengelo Kansi wana menu ka say di under 17 say no one so ebe fa no so reporter me say kan ye di nyina enso ema on this note agude mu nsem eboaboa no nyina no yemfa nso aseda PSA enkoma Lumba nsupa na kwa Muhammad ye fa fly number DL 1069 phone cross ya kofa mana ne nkoma no enso ba fe fisam nkoma se okocha ana timi produce show no ono kro ya ana otimi eboa ye de images outdoor ni videos outdoor reactions outdoor on so nyina no wono nso etimi ede ema me di no ade besima kadu se obetimi afreme man bise dodo na enso afrem baby girls president na nyame aduma Mr. HITMAN him say enena say me tiam na chikakra me Mr. enze makacho say me koja Mr. kwan na ochima na yi on eba so nti chese ene ya metiam na chinti eno so kakra fi oba nti samje bekwi ma menchao na fe mafa kunya so da bema ya se papa bema ya heavy pa ana fe manya nti ese okopim abira obibini so biema no so 817 anchi Miami schoolmate say officer 1 once a heavy brutal officer all correct and open momentum kan why mumu na man so active into officer momentum kan manya ne ties go biem o kanima just bibia de dem to officer momentum kan why we heavy pa say me sure say what touch down so Ghana uti on echi ne di commando do na anti wa ba de say meton kan ti officer all correct am chia pa anti Mr. HITMAN my fa agudie mu nsem nyina ye fancy ya right Miss Makadu say na pay me das papa pasa odi agudie mu nsem all the latest around the world of sports with the ababa there for what DL 106.9 30 minutes after 7 a.m. here and this is your biggest breakfast show in the capital. Good morning.
DLFM 106.9. DLFM 7:22 is the time. I was right, but I saw. Yeah, the co-worker Tambo Boswan, yeah, the bro and I pay. When you're live on Facebook, live on YouTube, but share link though. Now for being soon to me, Rabbi and I pay. And Shabba could just maybe I pay what's not see. What do co-worker Tambo Boswan in but newspapers in a crowd. What Johnny live on Facebook? Also by Jibrena, if you're working kind in Nabi. And something in a good DLFM online.com. Also, Sabeka something in an affair. Who the Ecoso and a pay will co-work anymore. Yereko newspaper review no more. Nishiraba, Kojo Sami B. Nordin Semeriko Swaba Ufi. Morning light, Yebama for a Monday. Headlines no about my mind. Politics, sports, the entertainment and so. Kojo Sami B. Bema Watiasio. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Woho ma Obia. Yakano cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in Sambrew. Breaking stories, yeah, in Fantuo. Sharp analysis, they kasapa binso. Wake up Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Woho ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, wohiamau. Newspaper review. Winchiraba, Kojo Sami B.
newspaper review segment with Inshiraba Kwajosa. Maybe I'll pay Kwajatana Mana Kwaba. If you want something and family for UTDL 106.9. Good morning, and I'll pay what promo at the saying Senkra and happy belated Father's Day. Thank you so much. Bibi aboko dear. Oh, yeah, me adore. And I pay the Yankopon say cheer for an afino. And minimum send and 7 doors on that is in same na Ghana for Ehudia Ecoso and a pay. Black Obrana pay yen fana se Yankopon na yenase. Say wash and swab your home by I want to treat me. I could say for a son of Bassa can seek it anymore. Nay, na dum ne humo brontia keso batampa na sna yen tontom and then cat ni ding. And watching son of Black Obra yan fana see more ding. Yamfa me tie for muti freti chine benche kase yankopon yo munyina kase mbo mo ban impeja wodum fradu mu kwa tenten we ni kire na no pay yesre ediama wonum enyina ahyenkafo ni nyina nso ye cheche obi bia no pay yankopon hira wonum nyina no pay so ma adwan ni show no yo ala ba minim san krata ne doso wo hyase e de free wo brenie yenkwai Black Obrana Peminase, near my tea for Aquaban Famra Quaka Tambo so so. Na Yabesra Musomo Modia na wet me a degree dia chow no nano pay West 6 to DLFM 106.8 and sama nano pay Quaka audio diabano a dozen ye pa. Na ya 2 boas na etutuna serenia basa Yamawe who dear coso a war my gan name some hodwa a 1 man 4 months one pay Quaka hodono a dinina a day aba a mountain esum. Yenshe kuwakata mbos ujumedi nase FM free daily graphic kuwakata no na okuni kuwakata no den sam edi abam na some de baye no wase wedi ensu yira sem no chiremu asese wudi woni chiremu wo man Ghana ye finfin mantem mechire central regional capital Cape Coast ensu yire adjikuru na bosom eni wachire nso Samara boy no so atoye mantem etifido mantem mechire ye western north region ehode monso nsuo etumi afakuro no munyina na amansem no akwakoye rahosem yepa no pain daily graphic wakrata no odemo amanbo ediaba entunsu a eto a eyirisa eriyifa de hya ye wonkra bupo ne mantemu asante mantemu ne miamia hodo no ene ubowuram go finfin mantemu Cape Coast ahinkura entwa wonom enya sanse na western north ubowuram atoye mantemu nso kupie mu Samana boy enne potem so a ehode monso nsuo no entwa wonom amfanja amade hyene ni ayetototo wa hadwen na Samana boy de ne kurampo de in fact ahomete pam enka ni kirema zezi amekese no nsuyire na efa de hye ne wo modaje tete nsuo ni no enipa pode pedo beno ahore wo no monkwa afoforo be ya pem ene ahamiansa ne akire na wo munyina nso wo munye baabi entimi mfa wo muti emfanto am akwakora emsemi yi pa no pay daily graphic wakrata no ode ho amanebo abeto edwanu ya asem eso pa kwasibo ne be kanesa bena headline na no pay kuwakrata edin daso eye daily graphic edin semu edi aba na mna ne say truth and accuracy every day oboma manezi dia ye den aye nsempi mekese nsu yire na ekokoso nsu na nya na adwense be jato anase anase chineyi intiadesho mo Samana boy NF nso eye central region Cape Coast no in fact enkonta atobentumpa edi ama wonom so di shebi wo body ana frɛ no na bisa ne sɛdeɛ ne ho te fi so sɛdeɛ nsuo ne yɛ no ahomete pa akoyɛ nsempi na no pe kuakrata yi ɛde ho sensem aba abeto edwa la katafeto so edunum yensa 50 page 53 wo daily graphic kuakrata no pe ebo amane sɛ empenifo mo ka biewo makasa Child Right International CRI Child Right International empenifo chirim sɛ wanum besre oman Ghana empenifo sɛ manimu yada wɔnom ya bejoku a mohwɛ mofra wɔnom ahoba monsem efa wɔnom fa ahodie ensem so ɔmo kirim sɛ bɛyɛ nmadim ya emofra munya mfinhia dunson no abanya nhyehyɛ bi na abɛ fonten taso no wɔmunya ekɔ restrict social media access for children under 17 years Child Right International to the state into ombesra ban ɔmo ka biewum ɔmo moden nhyehyɛ bi ngu akwan mu sɛ woyɛ abofra wo manyim na wunya mfihia edunson ekora abɛ fonten tanso internet enye sɛ wunya access to it untumi nya access to internet sɛ wokɔtena Facebook ana YouTube ana sɛ TikTok na ateni wunni mfihia dunson ekora mampenifo ma ho kwan na nkɔtena so fi sɛ ne social media yɛ ba ya abɛ fonten tanso mama fa dodo na asɛya
nema yɛkɔ so ne yade ha dwen mpinifo anso na bedu baby no ebeje oman Ghana nsema no paying right child right international mpinifo ede ho nsem ababeto dwa ewa katafa toso edionum miensa page 53 ewo daily graphic wakrata no enum nsem na no pay yade asumwe yanto akwakata mo boso so ne yempiem ewo daily guide kwakrata no ede nsem ne bi aba obon ho ma ne se Ghana's favorite newspaper na no pay nsem ode baaye no de so pa ni ochiremu banned under 17th on social media child right international etimika se omubuafu ankasa to penipa wa child right international no me wo fa se Mr Bright appear ochiremu asese se de yedi kan ka ho nsem ewo daily graphic mu no eno anso na no pay daily guide asama so pa de betu dwa e be kan se banner headline no emafro mu nyamfinhia edu enso okro de abe fonten tans social media ne de enmani minya empenefo nsi omo ho kwan se be ya omunya kwanya nkwatena so enkonkodi ensemu no ewo so kra emu nsem na no pay no daily guide edi abam na daily guide ko akrata kra ya den nsem foforo de aba na krata feta so nsia ewo daily guide ko akrata enem ebo amane sen aka ne mahye bedwane adema ade hia wonom ewo dome kwa benya abato mpesu aso no minyamfo Sara eye adwasafo abeto dwase ndo ada etuo kan no ma meka sei aposifo ache enipa pode besia a wonom tusu se wonom sabon sa etu a toto ekoso wo ndo adamra na Kristo asafo ekohia mu a na wonom esi wonom enchenche openipa obeda asafo na no kura yanzo be ye ohene de ama asafo no eye kwadwo safo kantanka junior eye papa wanya ne baby ekrom Apostle Emeritus eye kwadwo safo kantanka onya ne baby ko ye wa September busum afie twam ene ye ho nsem ne de yompo asem ye beto dwa se emra mpanifo bo mutrimu pose wonom ede ye papa Apostle kwadwo safo kantanka ye baby ko babe man den ede eye kwadwo safo kantanka junior ebesi akonwa so ope ena asafo ma bi ede enkrata ekodan ekoto se asem we de se de ekono openin wonsem fatefrisem wonom masore ne constitution anase mra ebeta wonom asore ho no womaye mu nsakiremu ansa no papa kura be wunti no emra emma hutumi kwan se eye kwadwo safo kantanka junior oya Apostle kwadwo safo kantanka wanya ne baby kuro ba no obetimi ebedi penin abehwa asafo no so ense bi kɔ to yenim de akosi endra dae huanse omu si no hene asan so de nasi aso penin wa soro no so a enne yese ye maame adwasafo kɔ ho kinken tuak eneni asema mikese ye maame na sum endra moja pai pram no nyase mikitu amikese no odayar sabia a doctor fo ejane so no peku kayaka tede abetu gase enipa mu poropolo besia ena woro mache wonom efasa etutu ekoso endra damra Kristo asafo ma no esi wonom ehina ono kura nso be ye asafo no pani pa obeda no a akofa ohaw kese we dia ba no pay daily guide ko akrata no edemu sensem aba abeto edwa nyasem kuma kra na meka sei aka ne osoafo no hwe oman Ghana yekuaye animfu ene ho sensem so me kire former Greek minister oniminyamfo eye brand champon ode smart dwa se obesere mpipa manyuku no wo munyina manke bomba akopɛ emre omontem na wonom entai Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia visisi no baabi apane yefa no ɛhɔ anso na esa homa efa amayoko no akwakoto aba akwayi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia akane omampeni ebede chiri ndipempre no obesere se MPP amanyoko no omakore yemre omontem visempeni se prewo hoi oyi ba krofiri ma na obuma ebebu nanso kabo mani bu no beye bunapa enti obesere na nsem ekọ so Kennedy akompre ko ohina Japan akane asen central meshi bedwani se MPP ansem no amanyuku no ho nsempi na omudi agora adwumo de bedi amanyuku no betete ne pansam eno na meke sei eye Dr. Brand Champon kirem se dabi eho hia amanyuku no nya baako kurem no montem nya nkabo mapa se beya emfempem ye ne aduno enwotwa bato mu no mo betimi edimu enkunim eho sensena no pe no ko akate edin das we daily guide ede aba abeto edwa Free daily guide ko akata nim fe yani fanchire mu ewo di custodian ko akata no edibi aba the custodian eden sema ba na wochirima no pay say brand rallies for support for Bawumia
Ti ɔde bɛto dwa 2028 no kyerɛ bi sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɛyɛ ɔno a ɛno ɔkoro enti ɔtanachi pampe na sanso na gunmen shoot adwasafo gunmen shoot adwasafo 6 suspects arrested enti meke sɛ deɛ edipa pɔde nsia ana besia na bɛto dwa sɛ wɔnom nim etu ɛka aka ne mahye bedwane ɛde ma de hye wɔnom ɛwɔ dɔmekwa benya bɛto mpesua so ɛyɛ wɔniminyamfo Sarah adwasafo no apostifo ate mu pɔde besia sɛ ɔmunim ho bi ɔmunam tutu no ne kai ne nyinam de tu abɔbɔ ka na ho basa me bia wurawura glasses ne mu a in fact ayen sempi na meka sɛ de ɔmugina ɛyɛ asɛm de bia court bɛbɛ bi odi susan ɛbɛfa ɛde afa wɔnom ɛnsɛnsɛm no emu a anɔpɛ yɛ maame adwasafo da ha na mu a mugye pram no wɔ naso ho akyɛ sɛ nyɛ kora na anim nyina yɛ mugya nko a ɔda yaresabia doctors fo gyina no so a meka sɛ nso enipa pɔrɔpɔrɔ bɛsia posifo akye wɔ mo nso mfoni de da ha no ma o makatakata wɔ no mu de nanso obi hu so mu gyina hɔ no ma nipa bɛsia posifo akye wɔ no ɛfa sa tutu a ɛkɔ so wɔ Kristo asafo emra wɔ no mu si ɔhene ɛna afin so panipa bɛda asafo na no a ɛho nsɛnsɛm ayɛ nsɛm pii wɔ mayi mu a ɛho nsɛm abɛtɔ dwa na sanso na katafɛta so du baako ɛwɔ di custodian kwa kata no ɛbɔ amane ano pɛ sɛ ɛyɛ mfimpim yeno ne adonu nsia wiase nyina maman akokansia ɛbɛfa ne sɛ ɛyɛ World Cup 2026 no Ghana braces for crucial crash against England yɛnyina yɛde mu sɛ wiase nyina akokansia deɛ yɛka ɔman a ɔde akokansia bɛ wiase a na yɛ England ma no na yakopɔ yɛ adom a ɛtena da ɛyɛ brada ɔman Ghana ɛne England ma no bɛ akusi akan yɛ senior national team the Black Stars no enti akɔyɛ nsɛmpi amekese ne nyasɛm wakora nyasɛm kuma kora na yɛhwɛ anim sɛ Ghana yɛhwɛ agokansi omusi a wɔn betumi ɛne England ma no atentam na Ghana man etimi do omusu nkunim anase England ma no ɛbɛhwɛ Ghana anasa ɛbɛyɛ ɛyɛ wɔn bɛko ate ana ɛna ɛbɛyɛ tipenko ne nyinaa yakopɔn yɛ adom ɛkyena animre na nwɔtwe na match na hyase na sɛ kyire din enti enum so mfa ntwen wɔpɛ yɛmpa ɛbɔ ne sɛ ɛkyena Ghana ebetumi ete nkunim na Ghana so ani gye mapa etimi abɔ mem tie nyina ɛta tim n'akyi sɛ nyamenya adom na bibia etimi konkan emfa ma oman Ghana na yentu akwa katambo so ne mpiem with the delegates kwa katande nsmapa the delegates they abana wochirim say NDC top gun a year fingered in Chinese takeover of a year Bondai mining concession uko president importem takwa importem am wa mu chirim say NDC mpeni ufuo bi pa ena wono eye gidigidi saa na Bondai eye wono fuma gudie be mutu fuma gudie no nyasem kuma kura omu kyerem sɛ ebia ya hodo mutu fuma gudie a ade hye omo mpotem onya bidie no omagye ho ede ma China fo na Ghana fo ne de komade wonom do mu kyerem sɛ NDC amenyo kodum mpanifo bi a mpotem honom ana wo mo hye ase ansɛm no ekoso ano pɛyi the delegates kwakata na de ho nsɛm ede aba abeto edwa na sanso na bloody attacks in Kristo asafo bullet hit adwasafo 6 suspects arrested 6 guns seized intimike said ye maami adwasafo endo de tu kan ho nsɛm na ena no pain so the delegates kwakata nde aba wo kyerem sɛ endo ko ye mojasɛm ɛwɔ Kristo asafo no mu a etu ato ma ye maami adwasafo Sarah akane dɔme kwa benyama hye betwane etu aka no na summa jese moja pram no nya de wa enipa pɔlɔpɔlɔ bɛsia na musu so munim ho bia posifo akye wonom etuo nsia posifo agye ene hwehwem mapa egusu a ekoso edifasa esensem no ehu na NDC offers Canada Japan $55 million contract with 11% kickback intimike say dia yensem pi omo girema say NDC ama yokro no de contract chinchinchi e de ama akane asen central measure bedwane akompre kon ohene Canada Japan emesika botene be $55 million na make say Canada Japan oba bedwide agu ne botum o sa contract ni mu a eno so won sensem ayensem pi ano pay ko akratai e de ho nsem aba abeto edwa na sanso na 24-hour economy market more important than agenda 111 NDC MP Bondai mashi bedwane Bondi we ye Bondi mashi bedwane o kirem se sade ye kon de
so wo hwa agenda 111 project a abanda dan sisi ayaresabia na nyansa bia nim na wo hwe emfaso e wo 24 hour economy market na ho a edwane yesena ayaresabia no enti ondo hunu sebe esa eye agenda 111 project no faso bia nhyɛ da ni sumo man na mbom no edwane o musi no enne ye papa ni bia enti market ne ye esena pomden ebia enti ehun sense no pay no the delegates kwakata no so de aba abeto edwa. The Ghanaian publisher kwakata and aba no chirim say Child Rights International demands social media ban for minors over rising online threat. Ayen sempe bre katafeto sumi no enti mo fa ase apia no we dwanka sanka se de yedi kan no amafro mu ndum finhia dunson ehu hia se wadom bekwa be fontentan so ni sisi no mahoba monsem enkon kan kra ayen sempia no pay kwakra tede ho sensem aba abeto edwam na sanso na Kristo asafo crisis adwa asafo eye surface gunshot injuries enti ho sensem de abaye mame Sara adwa asafo akane domekwa benyama hibetwane efoni dahano mamuja ene pram na osha sede tuntum kama chese nipa besia nso eposifo achi wonom efasa tutu ekoso no mu nso ewa hanom a omfoni daha etu ahodo akurikura wonom nimba bia munya tuo ni fire Ghana ho ba monsem nimba bia aya munya tuo ni fie adino na the new publisher kwakata den smaba ono so asem ode ba yes super ni gunshot Mrs. Adwasa Fort Head crazy ye ento mu kirem se tuato ne ma me Adwasa fo nko mu tiniti na onya lock ntituo ne ko bo na sum ho baabi na bo na sum sa ne moje pram no nya de wakra anopai wada hanom wada hapa na ye nsempi na no mu kirem se kwadwo safo Liz Kristo asafo despite guns and brag enti kwaka tebo amane okatafeto so ensia se etutu ekoso a mekasi aka ne dome kwa benyama hye betwane ono kure nso eye apostle kwadwo safo emeritus kantanka wonya be bi kuro baba ayetuo ka na ndra ne nyina chi no o kiremu a Kristo asafo omani amo mu se dwe etumi yakokoturo kogina omo na so ekwakwesi wonyene esi panipo na asafo na yesi omo de emujasam no kura de he omo kura de omo pa yetumi anopeku akrata ebuafu a wakeke kanensem wo ha nyasem wakram na sesenso abatodwa say Ghana Education Service bans show off in SHS, stop graduation ceremonies nationwide. Ayensem omo kirema nansen mafra ye omo ko secondary school senior high school so no mu wie school a na wono ma hyase na obi atoka de aba school ni aba ya afi no wanya mfinhia beye dunson du watwempo nyaye na mrantiwe bia toka ekosi wono msi watwere bi watwere SHS watwere wasi ya wie dia mecha woka na bi ahyehye sika egu basket tenten dia kɔ watwere nso hwe na wie a mediwe ya kyede a mede ma wo ebi to flower sabi ya ase obi okɔgye awade kyese wotwere wa hu de ekɔ na nemu na Ghana Education Service asehwe o man Ghana yahumasuya so kyerem sɛ sabi eyenkwasɛm kora na mofra ni di no eyenkwasɛm to the highest level that sabi abofra afi na watwere wase nsonhwe senior secondary school anase senior high school watwere nsonhwe wie ede graduation no na kyese ya de ka ebe chewo sa de ntia watwere wase nsonhwe yetini pani nsɛmsɛn wɔn kyerɛ mu asese nneɛma yɛkɔ we senior high schools no mu na yɛ tan na nye etimpanifo anso ano ntem a ebe yɛ nsɛm te free na ɛkɔ school mpanifo mu wɔ manga na wɔn deda senior high schools no nyinaa no monhwɛ na saa de mu ebi ansida momma bofra bia kwan ema na nya akyɛde wɔn na watwere nsonhwe wie wase nsonhwe wie school bia mu Ghana ha nationwide momma kwan bofra bia nso engi akyɛde na so obey graduation bia wɔ hɔnom ɛtan na wa wonim na oyɛ panipa wo da school na bɛma ho kwan no wɔn bɛyi wadi na wɔn asa atwe aso aka ho school abofra wonim na bɛgye akyɛde watwere wase nsonhwe wie abɛyɛ graduation nsonhwe ne kora ma yɛnim de akwesi sɛ watwa sɛ wantwa yɛnim adwaman sɛm hunu saa ebe sɛ na madeja ma bonten da bia adwaman sɛm hunu saa de mu kyerɛ mi sɛ ɔmma ho kwan bio obia ntumi nkoyɛ celebration bia after sɛ watwere wase nsonhwe wɔ school hɔnom obɛyɛ o celebration na ne obetumi atɔ nwuma wo dede na akɔ ɛne kura sɛ menye mumuma obedi nsɛm hunu wonkɔgye akyɛde na afie kɔtɔka abre school ni aba ya adente wa wie wase watwere wase nsonhwe wa wie senior high school ntimpanifo adwa
penifo adwa papa mo ma no yesi munyai abatan so a motumi ko bunku duje wo fom me ba na wa twen so hwe awie me kwa di sika flowers e de adea mu due bu Ghana hakra too much mu bu afusa na the chronicle ko aka tan de bia na o kire me say Brian appeals to Ken hold fire and embrace unity ntia no aka ne oswafo no hwe o man Ghana yekura ye ne yemfudi eso oniminyamfo Dr. Brenda Champo kire me say Canada Japan ayedodo wudue bu too much ade wonkwa na nipa empia ma yokoi dom yi dos tumi kakra wo penti jese wo kasa say basa sa ede ade a Canada ede na wo pe wo mayim am yekoi ne diso mokoto aba wadi ntwo ti ase na munyina mo nkam mbaako ena mu jima gura meyem se enhunu na dos ndi Canada yi kwano tumi kakra na wo kwan dodo na munyina mo ne empia ma yokoi no enye kraba ne nkopɔ ya adoma 2028 muni nkunim de mu ye die enye kra emu amanyoko ne dache me wo fa ase bana champon edibi abeto edwa na Dunkwaus origins trace to adanse and amanse nyasem kuma omu kirem se ya koforobo oben eye nuako otoso miensa ohene de madunkwa onofene kirem se wonma hene ne asunwo obawure mu Dunkwaus onsa ase no etuenwa kopia adanse ne amanse nyina ekwenyi na edi won de mo nsa ase pa na hene ne etrepa anopen ehun sensem aba abeto edwa ehun sensem no yemfri the chronicle kuwaka atamfi ani fanchire mu e the national voice kuwaka atande biaba o kire mu asanse ne Canada Japan no pressure balls on MPP leadership mpia menyo ko ni bi mpanifo ni bi aka se kirem se sabe Canada akompreko aden oye hwan ko a enti menyo ko ntumi ntunu entua menyo ko mu ana ena showdown echina meje usei edi enkuto ne Canada akompreko hina Japan oje ewe mpia menyo ko num enti ombesere MPP menyo ko ni mpanifo se ebe ya Canada Japan wo muyini fira menyo ko num amanyo ko ne nguda to muyini fira mpia menyo ko num a engu omo chiri ma aka ne kra lankaji kra firi mi ankwesi hwe ankwesi aga onya kra nko besa aba ankwesi aga enti ebe ya Canada Japan de oye no omo nyini fira amanyo num na se de oye ye no eni amanyo num mra no nhyeche ne ebo abira oye betrayer te bia otu amanyo num so no gu abonten ade ade a omo buafu omo se MPP amanyo num modern ase Canada omo de famra kwan so ente sa bedu baby no ebe ya amanyo no ene ne dachi no pay the national voice ko akrata no edi bi aba abeto edwa Samsung police investigate shooting of Adwasafo arrest 6 ntiaka ho nsem dodo na enti yemontra na yenko yenim na Samsung anopay the daily statement ko akata na densem aba pa Melit defines leadership in MPP says Afenyo Maken Alexander oniminyamfo Afenyo Maken no okirema se de MPP amanyoko ne de nye obi akekeno betuma di tumi o wo mugina Melit Melit na kire se wo se fata wo deserve se sa tumi ne de ma wo ndinye obi akeke bi na wo sori ya so pese odi tumi MPP amanyoko ne atama hye onsem yenya ne sa kra emra ebeta amanyoko no enti obi abehu so kita tumi ne MPP amanyoko na man de be ne obi asabi wo sa fata ne husoko ne huson sa brobe na amanyoko nje hye ne mra nyina no bibia odisu pepente sa tumi pa mpia amanyoko mu de mumfa mu bia sa keke debi enya ne sa kra no pay ehun sensem ediaba na Samsung daily statement they to just say 6 arrested over Adwasafo shooting incident yaka ho nsem ntia no ho sensem no yentuntra na yenko yanim koku akata fofrom na Samsung the source ku akata ndi aba na uchirim say Baumia is future of MPP a year tradition Afenyo Maken oniminyamfo Alexander Afenyo Kwamena Maken osahene ona ye mahibedwane edema na hia wanom ewo efutu wini ba ne mpotem onukura yansona dom kuma mahibedwam oye wanom panutini odensem atudwa echirem sei Dr. Alhaji Mahamudu Baumia oye frankatuni edema MPP amayoko no tisi amekese dem ono ene MPP amayoko no wonom da chekese obebona amayoko no aya akono na ye fe pa afisa papa ni motembo ne ma woye no ekonkane si epekani ni owa ho brase odwobo aseto ema na amayoko ne manya Dr. Mahamudu Alhaji Baumia odemu Quran no pay me wo faase Alexander
oniminyamfo afenyo Kwame na Markin symphony eda ha no ma odin sewin ede ato edwa na sanso na sense out ma hye bedwane oniminyamfo Reverend eye Tim Fodjo chirem say prove Ghanaians role in $208 million US drug bust. Mumbe chirem say $208 million US no in dubane ne ade amose machecheche wo no mumbe chirem na muhu Ghana for modern bo mo boye e was ansensem emu anopa hu sensem aba abeto edwa na me kasai asante hene otumufo osetutu am otoso emienu den sama betu dwe chirem sei one de Nyankopon anim ne kura ni onya ma yosemo da bida sa asante hene otumufo osetutu otoso mienu sei kutu sei be bam opem so no ose da bi wate kokoso na chirem a yemfa nto Ghana fo nyina ni wate kokoso ono onya ma yosem nyem pipine ni siasem so mo koto aba Ghana fo nyina to aba na nipa ebegina tum so medi o ma no so no oba one ne ye adwuma Ghana ye die ne kankro ne asanteman ye die ntra ono onye mpipini nye ni sini oni tam kra e de na woji amayuko to ndie mfanto Ghana fo anim obi obedi nkonim se Ghana mampani no ono ne nyina ne kwa pam na oboa na mu nyina kabom chitere o man no nti waya be wadwen sa asante hene ye amayoni na den na politician se debi nukura nim muntum na kra na the metro lens kwa katande abechirem say rains wreck havoc page 9 no kratafeta so enkron ewe the metro lens kwa katana no pen some de buy na in fact eni enyan pa eni enyan nkasa nyasi mukuma kra na wochirem a enso atito to nyasi mukuma finfin mantemu central region Cape Coast ni potem kire say ensuwa yira fa ni papi mu ben wonu magu dodo na sunsuwa chese amomunye babi kura mfom hu mfamfa ene mori ene potem de chese kwan dodo na kura broka obi nkwa no obi aba Cape Coast ya re hosem anopai central region ahinkuru aye nsempi Cape Coast ni potem ensuo no chese obi nkwa no obi aba ya re hosem anopai di metrolens kura kata no asama estopa wade ba ye no enonom na wasande abase Christo Asafo Church saga adwo Asafo short 6 arrested page 9 ya katafeta so emiensa ho ano yama me adwo Asafo dome kwa benya akane ma bedwane ono kure ya nso eye apostle Kodwo Asafo kantanka a wanya ne baby eko emeritus a wafiri mu ne baba no na etu eka ne ndrada ewo emra na wo kobia ya Asafo no mpenifo ko hia ya na omo esi wono hene aye nsempi no kwa ka tedi aba mekese nipa ba esia na posifo atwere ma me adwo Asafo da ha moja epram na so ho na nimu nyina na ne kwa ti nyina ya moja nkwa no pai kwa kratai ede ho sensem ede aba abeto edwam katafeto sunsia ewo Demetro ne kwa katembo amane sem GES bans lavish SHS graduation celebrations on school campuses. Let me take it once again. GES bans lavish SHS graduation celebrations on school campuses. Ndimeka said ye katafeto sunsia ewo Demetro lens bo amane sem my Ghana babia from district to regions omemuni babia nkronki to na dentemu babia senior high school wono some of any kwatwe wa sin so hwani wi mo bia nkwa graduation chinchirinchi bia wa ombeche wono ba kwa defiase ana say we school no mbeyi wadi school no kura beja akọ ana say we yo chechiri na ma ho kwa ma ne course we school hono ma ubetumi akwatem ne watu esika mpete sika dia mo men sabi nkwa asem no ya do so mem ha dodo mofra ni jimi too much ano pe hu sensem dia ba na the informal kwa kata nda ba no chire mi say tell Ghanaians where Sedina is minority one Ghana movement yes as it yell at a government intimika say die empenifo na kasa wo one Ghana movement ko no ene dom ko ma hye badwam e chire mu a Ghana man pani ene aban ene samanyoko no wano ma mechran ba bia ka ne maslog opanipa na ye maame eye Sedina tamakuro wo because ba tu dwase maame o match ne kwada mfinhia be ye mfinhia dunia de a se yente ho asem bi o oda fiase na odam a afiase be na odai na Ghana fu hunu sensem ana se asem no maye no foolish case ana mutu futuro gu Ghana fu ani ana because penifo de tese ya chipeni ba ba kwa afiase okra na ona ho ensem pi na se mu wada so nku bi amade ma mu tena mu ana sesen enti one Ghana movement penifo ne dom kuma ne bisa se ya maame ahofedua
said na tamakuru no Maslock e ka wo bo Ghana mo se mo chinity no wo hen mo ma Ghana fo hu na kira kwan ne nya Ghana fo pa ano pe no ye nsema hodo a the informal kwakata no ode aba abeto idwa na papa kan ofulata mfo ni da hanom na kwakata dia aba se green card would not save ofuriata Kofi Bentel qualifies and sorry urges him to return voluntarily intimika said de empirifo ka be mu ni mo man Ghana mra ne ya mamre ne ya mra hodo na aka se chirim se yamba papa kan ofuriata aka ne o man Ghana ye photo sam for former finance minister yamba papa kan ofuriata mu chirim se oboakra sa enkrata ne nsa kan o chirim se US green card ntino betumi atena US mam se US ni no America ni no America ni omu chirim se ndie ntumi nsin ho kwan so ma Ghana da nti opo no anfa na ho mra so Ghana for ma ba ma se me diska ye nkwana me nkwakire me nkoyi mi nsama no sentesa o ma kwakye de na ba opa wonje de card bi obaji bi empo no aban betumi akwakye ye papa kan fulata de na fi US America mamu de na ba Ghana matemu ene na di je ho nsam no na ene nsam o ya chew ana munya ne ntentem ene kura se papa ya disika e de na mo twen kasa ne dia na yem frama o maka da fi ba ko ntie be ya fi ba ko ne busumi num temni nipa ba ko pe one person dia kwara na mama me kura ye kura dodo de bia ye bechi etumi ne eni ho na say dia na indiscipline in schools concerns mount over student behavior cause grow for a stern action entimpenifo pina na ekasa omo kirema sese wokɔ senior high schools no mu a opening esene ba sibrafo fie wo esene la pass kwan na ho ene kwa me nkroma sekre ene mmem yahodo bi wo manyim kyese esene ba sibrafo adwam kyese sebe nkwa asem nkwa asem kyese obi mmo bi kyem so ade ukɔ ba bɔfra ba pɛ na ye nsɛmpi nti obi nka obi asem ena mofrɛ sebe omo wo school mo na nkwa asem saa kyese wo hwɛ ne me bi omo ya na ye frɛ wo mi se o man Ghana mo frɛ omo kɔ senior high school a in fact ne mo hwɛm te penifo kyerem se de yakɔ na nye it's about time say Ghana penifo be sɔre prɛko pɛ no mama ntia aye adwuma ɛwɔ senior high schools no se de omo ye no anya saa emofra o man Ghana senior high schools ni produce wo mo no ebeji ensem ge dat ebeji Ghana dash nya friends bi se sabe mofra de nkom ko school ko sua nim de ni nyansa be bobra na we de sabe nsem hunu nko na mofra de ba school no to mo hwe ni ye ntese ebeji ensem pɛ ɛwɔ ye dat abrofu ntesa o ye mofra na de pa na ekoso no abrofu pa decent kola ye ko school akama chasa odwino ha wonte ase mama me kwa na ye chichiri na the daily satellite watono torch ne ko satellite na to na wachirema say gangs and blood rock Christo asafo omujemze say yam papa apostle kwadwo asafo kantanka senior emeritus wonya ne ba bi kro Christo asafo chechere to ho nom digya nchirema na asafo ma no aye mojasem papa ikoya aye mojasem moja na ehwie gui emfo bia ho asafo num chesa ye nsempia no podia ba chesa ayoro ho pa omo se enti papa apostle kodwa asafo nyen ba bi kopa legacy ojato ho ntie ni ye sana nya izo enya wanwansa na obi sori o se me na me ye next of kin obi so adwuma be no nyina da atwa be ye o se mpese me ye next of kin because when we say no obi wu na papa bobra emu ade de sa no ma na enya ize kra o be ye next of kin Michael o pese wa bobra uni next of kin ene me no de asema mobo ni next of kin ni bi o ye ni bi ye mobo next of kin fu yi ayu da de nyankopon ade na 4 dead several injured as metro mass transit accident ayen semo metro mass bus na ba kwa yenkwa nipa ba nan tim kaja o mawu ayen sempi anya sim kuma kra emu ayawo ni nyina the daily satellite ko wakata no nkwanhia to ntwa wa Ghana de bia da ni pewu o manyim ayen sempi yompo ana pe hu sensem aba beto dwante dia ya no enipa pole ba nan yagu bebre nan so aprepra ewo nkwanhia nsensem o nye easy kra hu nsem no
enti yento akwa aka tambo so no so an yempim ko yanim na nipa bonfo enya wura mi de enche de kwa aka ta adwumadie no ye de besina yapem akoyanim na yemfree daily statement ye free honom yemfree eye daily the daily starter kwa aka ta yempiem ewo the new crusading guide odi bia ba no kirem say Baumia boy edges him to stay focused anti resilient amid growing political attacks ti Dr. Alhaji Mamun Baumia na muchirim so mo dem ni na hosa aboa ikrodom no enyasem kuma na said no mekọ so na ha adwen nti o ma na ni na ho pam the Sansana Pristia Bondai showdown Joshua Akamba Chinese miners attempt concession takeover operations backfire as police stay vigilant timika said ye and this aman yokuno penipa ba ko di mutintiman e watakwa ne potem Bondai Joshua Akamba omuchire ma sabinsem hu odi ne ho ne easy oni Chinese for kwa je Bondai concession na boswa chese na banya ba etimi ya ndom betufu magudie na hwa ye pinso e posifu agina mo na so ma isi emekese no ne trimo po na o hye ye no entumi amfa a backfire e de ho sensem aba abeto edwa na graphic sport e de aba say don't let England dominate possession don't let England dominate possession enti yakopo ya adoma china da na oman Ghana ye bobaku kese ye pa e wo manyim the senior national team the Black Stars wo mo ne England mlante ni kwesi akono mu chire be mu hwe ne ye ma man possess ball no omo twetwe mo de omo behye mo enti ball mo nko no tukutaka ball na mo ko no enya gentility bia mo nko so attack mo rough ball mu twetwa bi mo hwe da manje garden so gidigidi pa mo hwe sade Capoverde for ne ball no sa pepe na mo nko ye saje Egypt for ne ball mo ne sa gidigidi tukutaka those days no one tacken oche ball one tacken na maka na to no maje se manya ne sa pa na momma me nwa faase for evanisen Ghana evanisen the hurricane on wone evanisen Bellingham no momma ka no mujijiji ball ne dia me nwa faase for mbeji me age be for kra ti one tacken polo e kire me ya adoma sa na monye mu tukuchaka mo bia kwan kra nteza mo twetwe mo dia mo behye mo nti apoba akwa mo dia ma wo mo no na se no aka ne trene e de makuma se krobia sante koroko wofa me wofa ase ogum coach ogum amu jeme se house of ogum apam wo coach enti page 5 katafeto so no graphic sport remi se say yi de ogum oye favorite so ba kofa house of ogum adwuma na ye coach ogum ona odi ase under 20s under 17 for ko na amfa no is it under 17 or 20 under 20 na odo ko like kinse share no mo ya o is your much them say has to fug boboku no is likely say metumi afa so meye o motena ne na they say no asante mantemu titena ne di ma MPP amanyoko no Mr Bernard Enquiries kwame bosi akon chema wuntumi stronger than appetite o muchem they say no the inquisitor ko akatema ma mania say they say no after years of just uncourtness chema wuntumi pese okopa yam papa John Dramani Mahama Chow evite sabe nsemi okeka fa na ho no enya kura na se say no nema bi oyeye na ho akodi mramu na ho na so ya shinti so ni so po man mpanin chi o mehu ne mobo kakra na eja so twin bi o mate so nti se de mu kire mi se chema wuntumi nya obepa Ghana man mpanin chi evite se ne nsem no mo aye dene so di agran se wo mbese sane da bere pe obeja ne papa bi ne ka papa otim ne honom makoda nsem wom makokotokoto honom fi se ne nsem na yompo ano pei anaso wo sensem aba abeto edwam na the Ghanaian Times ko aka tane di bia ba no ba mane ano pay say ban social media for under 17s children spend 7 hours online daily child right international for enemusem ehun sem ni Canada edi ye bomu am wahu de yeko sanso no so for hwe manga na homa sua so de abam onimnyamfo hole na this week dem say lavish eye display force hot of SHS graduation ceremonies nti hu sensem no we school ni abofra fi ni watwere wasin so hwe wi a unu kwan se ba kwaye graduation bia ka si honom na ye disika tutugu mo so sabi Enquires munyai nyansanim apapa ebuofu anopa ode hu nsem de aba ema me adwasafo etu aka na soma meka so da ya sabia no so muje pram anopa the Ghanaian Times ko akata no ode hu nsem ede aba abeto edwa anopa ye de mu nsem nyina ye de esem na the news center ko akata ba mane ase keys online threat rising
Child Rights International warns Ghanaian children face rising risks of exploitation, abuse, and harmful content. Nya mofra no abe fonten town so nyama basa no munya ekra na mo me ne cheche ne kan ko dache monkwa de asenum pam. National 2 dead, over 1,400 displaced as flood ravaged a Samna boy. The Samna boy on zona ejidi afa krodo ya ne nyina no. Ini papa bro apem ne hanan omunya baby efo mutirin tunsuo na fo mo afia age omo dan na omo store so nyina. Sanso ni pa benu afo mo ahwere mo nkwa ewo Samna boy nsu yira afa wono no ho sensem dia ye nsem pii ya eno so anope no yede mu nkyire mu nyina no yede prapre ede asom DLFM 106.9 Juma kuakrata Juma moboso Juma die no esom enti ho nsem no anope no yede ne nyina asom anope nye aye nsem pii na nye yize kura aye nsem pii na nye yize anope awoda ba kumienu bi wa ha na me monitor na anope yen sode kuakrata mboso no so ne madwumedi ahodo aka no ne nyina ema na ye fan hyehye so emfa nsom yen etiefo tusensem ne de dodo na aba nyemo ne tetete oni yen so na dwumedi ahodo aka no DJ Hitman metena se na ofa kuakrata mboso dwumedi no ema emesom yen na woda no I'm funny see senior check mama na me da wode bia mo na me monitor na me so awode di kan no ekode mama wo faase a ono ne din ede JC nkunim tabi dodo afa ne se baby J Coventry UK no wo na we fre ne daddy Jali Mr Jali na efe ne maame akosua na busuafo nyina Genesis na efe Erica grandpa George na efe ye grandma Lucy Mr Prince na efe so ne school fo nyina wo mu kire mi se ne Yankopon de afa baako de aka wono mankasa baby J na afi Yankopon ya ne kese pa no mpagya ne fra domu kwa domu enkwatenten onyini kire ne yedie na no pay abusuamu ni nyina esre ede amane so happy glorious birthday eko ede ama Jason Kunim tabi adodoa bo mane se baby J wo Coventry UK and this come from your dad Mr Jerry mom akusua na fi siblings Genesis and afi Erica and grandpa George grandma Lucy na Mrs Prince and afi schoolmate fo nyina sende Yankopon de afa ba ko aka mfe modo pa Yankopon kwaso anya wokese no me wadwurum na daache bia no wumasua awusua no wo meye nyansani mapa emesom Ghana na bibia nkonkan emfama oman na we say happy belated birthday kwa dia mam Lady Jasmine and afi God is with Nayas omunyina no omoye House of Dear Fan Club omoye members pam omunyina members enti ene Yankopon de afa ba ko aka warmo fie ho ade kan se Yankopon hira warmo pa anyo mo kese empeja wonom emfiri adomu enkwa adomu enkwatenten onyini kire ne yedie ina no pay yesre ediama wo munyina so happy belated birthday confirm Lady Jasmine and Effie God is with Nayas omunyina members the House of Dear Fan Club anopay Yankopon hira mo pa wo mabusuafo enyina kire mse ne Yankopon hira wonom and Effie so House of Dear members ni nyina kire mse ne wo modom papa Yankopon kwaso anyo mo kese no mpeje wonom enfo mu fra domu enko adumi na etwami na e wo mada yema happy belated birthday nyame nsho mo pa na wono nya wo mu nyina da kese epa Ndisinia anope yemfa dwumadi ni sina dwumadi ahodo aka no ento aso right quick commercial break here basisi ya Minia femme waso eni umre kakra na minka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anum dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, emema any man na to Mississippi one trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, mikawo nebe shekiu amoni aje etwagusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Dear Dai Papa, in the
Yamudi Elbuso into Sawope Hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdria. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotanso ene atechem ya ni nyina wo koforidia. Ebrinso be wuyen wa hwase. Ye ni fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wa frafra ubetumi afre yen ewo homa yiso 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. FIFA World Cup akansie na dusubiemo deal 106.9 Home of Legends the live commentary ebebro anti wey akwanya sa wonso bebo wadwaton de ho dawuro isanse ha no obi ate wonka sika kakra bi na wutua anti wonso ye adwumakuo na afa pese wo bon wadwaton de ho dawuro a bomade aso be frɛ 0577475343 DL Passports DLFM World Cup live commentary Joe Emwede United States Christian Police Mexico Santiago Jimenez Canada Alfonso Davies Argentina Lionel Messi Brazil Vinicius Junior France Kylian Mbappe Hey Kwame ade wakabu mu ana isu awo no mo ha wanisa tisete de wo mne banku ahia wo aden akosua ebuo mu mpo isu amenum anya kama pesu papa no adwumebo isu ne kasen anope dem de asem asiu anope ya na nan ma me isu bia no me isu kroje aye fe no Lumba nsupa isu no de efa wo mnim ase boko na ye so smooth Kwame isu de wasa wo no mbi isu ne ye kama Lumba nsupa ma me kanhwe Isu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said ya akoso ye kan no le say one me busu afford de mama musu papa Lumba ensupa isu aba ye dwaman so enya asenketo akra they say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia ademu come Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboaboa no e de breye yo nsuo nie nsuo ane Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akoso ebo mama ne say opebi akoma ne nua beya o we chire hoyi ne sainti on be friend number C 0263983801 and I says 0540785010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website e wo www.lumbainsupa.com ubenya ehu akade nyina e wo ho Lumba ensupa natural mineral water get a grip that's super great FDA aji ejwedi nkratwe atum. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Woho. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Woho ma Obia. DLFM 106.9. No, you're not, you're not for
too bad you know when you was here. As in you was free, no. And you was free, you can know. Yeah, you was free, no. Yeah, you was free, no. So many fast on that way. And you was free, no. And you was free, no. Yeah, you was free, no. So many fast on that way. And you was free, no. So because or don't because I was a baby, my because I won't go there. Oh, and you like I want to put down some dear. Down with young casting crummy. I didn't and I go 14 minutes after 8, 106.9 and now Anidaso Woho Obia. But I pay my main call man so enra. Statement from the Ghana Police Service. Ebetoda. Tututwa a course so honorable Adrasafwa. Enquire ban say tutu bi akoso amobi aka no mamen kwa man so na fei Minister Superintendent Juliana Obin head of public affairs Greater Accra. Mama Julie, good morning. Morning, my dear. Na anope wa pom to say Nyame adom na fe me ho ye na monso. Nyame adom ye so ye ho ye papa. Well, as someone if you that sorry a statement from the Ghana Police Service, 6 arrested in connection with the Kwabenya shooting incident. And who commanded to say Medasa na feminchia na menchia eti for me didi so Obia hoye. No crime is na the Ghana Police Service. Regional Police Commander one come. The car timing about abontene. Edi kan ye be car say ye nyanentia state to be akoso ewe ye Kwabenya na it involves mama nearby sister honorable Sarah address for yeti and it one among cohorts, Katedi can say, Shishim na a victim and also Echo Hospital, said a doctor for a bishi, it will a kind said the Ebeshan and Eberson. And 10 years until the Kata for Babon, Ebesase. Yamencha de Yansa Aka Ayani Pansibi, I used to say they are connected to a shooting incident na a course of our Kwabenya earlier in the day. Na enya no penny, I answer to us so Eka say Yansa Aka a year compaction guns to be any pistols to be any some ammunition to be. I used to say Kahumbi and a massa a year Jumetiano. And I say shooting no echo to a Kwabenya and Rano. Na yeshishemu kakra ya ye express na police for Ebobine e woman tembu. Police for no more free National Operations Directorate na. Emuno na yenyano yes bibi echo so e biaye bi e Kwabenya. And inchi too anamo echo on ye could run him so na Mr. Tamaklo Safu Jehoshaphat. And I near Kobe bring him no say a confana a yenny Juman Dibina. Emunano, honorable address for ever be PM, ever Honomama or Sen Kayamana coin. Na unra a year is he na Sajumadino, a coson, and then say a quanyano and bambe da honey. Emunane too a casaya, unfortunately. It be a coca a year mammy, a sister in your bar. Then so many more a cassie, police of 4. To me, I'm maintaining calm or a venue. They share him and fancy I actually will be beyond so and she should more you so a better or Cahubiano and Sani Pacon, also police for Baba Modern. Up, channel. You can't stand on a chimaka, so one way you decline actual minimum cassade or more years than National Police Headquarters, a boy a Yankee more, a if it is a free and running. Okay, so as we speak now, the Kwabenya baby incident in the course, no, Matumia restore calmness. Woho, ama baby atotoye. As we speak, there's absolute calm. Okay, and per statement, and most investigations are ongoing, and Obia Swa, no, Ebon Sansimio, Mobile Sona, Matumia Chisanko for no. Okay, Sani Akana. Okay. Mami Juliana Obin Superintendent at a pay that's a papa set when you didn't come with deal 106.9 Bibia Chiadria Yabasamba on chain a fee Yabajin Chimwefru in Shabako you some beings to say Uchia papa.
maintenance me do from part of me GD so no who ya papa. Right. Yeah, that's it. Your friend Juliana, or Superintendent Juliana, or your head of public affairs, Greater Accra, Regional Ghana Police, and you know, Edin Komo. And to a course, our Quabenya, a Hunkomo, and Yati. Now, no pay, you bedin Komo papa, higher deal, 106.9, Anidaso Woho Obia. And Jabba for bed to say. Now for this uncle and I bet my men can forgive us speak up so from our premature ejaculation, sexual weakness. Yeah, Bema was out to me now, so papa. What to throw about him, Kumabua? Red Rennie, give us speak up sauce. Give us cook up sauce, very, very effective for waist pains. Oh, quite it to walk. I am Timmy Hawa. Red Rennie, give us cook up sauce. Give us a Mr. Bab. I don't support you, Mr. System. I could tell malaria, typhoid, and I feel jaundice. Black Store be a pharmaceutical shop, will be a baby at all. From 24 0543 222 470. One of them, my main come from Lumba, super. Natural mineral water and farmer. It's pure in every form, just get a grip. Maybe be a woody upon to be a water now. Oh, here Lumba, super natural mineral water. 24 for baby, I will be a supply will be 0555 27 4757. Lumba, super natural mineral water. Pure in every form, just get a grip. Because I was a baby, a minor. Because I won't go, and you like a wonderful dance, oh dear. The town was young, I sing crying. I didn't and I go. So, no need party. So, you'll see every day. You'll do your see this time around me. But you sleep, then you see you get no. So, you'll see every day. You'll do your see this time around me. But you sleep, then you see you get no. Yeah, you will sleep, yeah, you will sleep. So many fast on that way, you will sleep, yeah, you will sleep, yeah, you will sleep, so many fast on that way, you will sleep, DLFM 106. and no one needs to know so tough. You want to see your wonderful sound. Fanya kwa jo, and you want to get out of us. But you for someone ready, bro, you might do your doctor. We see come to an energy. Never sang another be a kid. Oh, yet, when you want to when you bring quick. But you see go, and you see you know. Yeah, you see, yeah, you see, so many past on that way, you see, and you see, yeah, you see, so many past on that way, you see, Anidaso Woho. I'll be a no for somebody else. Trevor and no, me couldn't say. No, your mommy, I don't forget. I'm in my name, oh dear, when you just see my mother, I do that you know when you're was here. I see you was really quiet. And you see you get no. Yeah, you was really quiet. Yeah, you was really quiet. So somebody passed on that way. And you see you get no. And you was really quiet. Yeah, you was really quiet. So somebody passed on that way. And you see you get no. Yeah, you was really quiet. Yeah, you was really quiet. So somebody passed on that way. And you see you get no. Yeah, you was really quiet. Yeah, you was really quiet.
3 minutes after 8 a.m. here, and I saw your biggest breakfast show in the capital. And I'm going say, yeah, Baby Dim, come on, join you live on Facebook Live, on YouTube Bar. What down, man, I was share link number for Frubin, so to me, I join you on a pair. And I'm going to say, and come on, papa. Woman be yes woman in ya woman for bra and a better na pay sure about kwadwo sam be atena se kwadwo good morning for microphone and afei no good morning brako bibi aboko de ya sa ba biem kofi ma chen yenua hitman boko de nyame adom me ho ya papa and me ma mumie no nyina happy belated Father's Day. Thank you very much. Right ana pay yen shen sam na se ya sha se where your police statement from the Ghana Police Service and this statement we about. Now statement what the buy, Andra, the 21st of June 2026, 6 arrested in connection with Kwabena shooting incident. Now the Ghana Police Service has arrested 6 private security guards in connection with the shooting incident involving Honorable Sarah Adwasafo, which occurred at Kwabena on the 21st of June 2026. And point one making here Makuma Consum. Now, mes kepe na fe mark number 5 no. Okay. Number 5 on the statement what they buy was a police investigations further revealed that armed security personnel at the residence allegedly discharged firearms during the incident, resulting in the injury of Honorable Adwasafo. Her vehicle was also found with multiple gunshot marks. Now, number 4 no. Upon arrival, it was established that a ceremony was being held at the residence of Mr. Tamakulu Safu Jehoshaphat, alias Akofina, when Honorable Adwasafo reportedly arrived and requested access to the premises but was denied entry. Number 6 no, or said the suspect and exhibit have been transferred to the police headquarters to assist ongoing investigations. Number 7, investigations are ongoing to allocate and arrest all other persons connected with the incident. The NSS here, Miss Juliana Obia, Superintendent, Head of Public Affairs, and pay Yanina Dinkomo, Anidaso Woho Jumedi. So, Kodo, for Mike and Nafi, Minty wanna pay. Black or brown payment nasi. Na ya met you for a crab. And from my Jumedi so. Na and some of their 2 Jania Simbia, in fact, a more with them. Na ansa na metiasi mu yi pa no Ghana for Obekaya, I think say Saturday no said the benebeto just say court
injunction hot installation of Nana Kwadwo akofana as Christo asafo leader eno no beto dwa say asafo mane mu mpanifo be no e de kwadan court say asoro no e wo mra e be kan say wonom constitution no omo kiremi so omo ya update omo ya mu nsakiremu na nsakiremu omo ya no emma eye papa apostle Kwadwo Safo Kantanka wanya ne ba bi kro ne ba Kwadwo Safo Kantanka junior no kwan so obetimi ababedi asafo no wani mu enti court no enhwe omo nkrata mu na mo mpa asem no pumasibere okay enti ye de nyina ne yenim se eja kire din bibia ne ba bi every say DLFM na court no crash say that was on the 20th which is Saturday na twam enti na emra ma ho kwan se pe statement ba ye ne de na se nanka mra ma ho kwan se sa eye ahinsie no ne asafo no be yi panipa obeda no ne de nanka emra mu no se sa pepe ne tie de because we call all the news portals ne nyina eda ho City Newsroom, myjoyonline.com, even graphic, daily graphic, ubebia, beto bia so mo de nyan schneider atoso. Enti na pemre mu no ya dia. Na so man yutumi wom na mra ya adwuma mpade a. Na nka ete se sa ahinsie ni sa asafo pani yi no. Na nka ese mo twentwa o manase ansa. Right. Mo pa apel asem no puma sibire. Ansa na sa insulation na heden. Akoso. Bra kobna enyam nwanwa sa de we yesie. To me enyam nwanwa. Any say se yebaka ya oman Ghana no e kama ye say wa mmobra wo man mu kura eye okay so got a video ben na that Facebook page no so no I say we zoom in too much my normal video say the we zoom in no e mama ye hu ni ye nti wo de opa my normal video na ye keto akura we manage enti we ye endrada e koto dwa se mra na aka ha we ye aka ne dome kwabenya memo parliament oh no kura ye nso ye papa apostle eye Safo Kwadwo Kantanka wanya ba bi kro ne baba ye mame Sara Dwa Safo mla na mpanifo hia ya na wonom esi ye nua be ma Kwadwo Safo Kantanka junior akofona omusi no ohene e wasafo no so no beto dwasa na opese wo wura inside ho so join you live on Facebook na bra behwe video ye kan wasam no DLFM 106.9 on Facebook na bra behwe video ye kan wasam no so exclusively on DLFM video no ana ya dia two page no so Kwadwo run me through video no enti bra ko bra wo hwe video ye da ho ya ahoba mofo we ni minim say ya private security because enya police no according to statement from Superintendent Julian Obia or say a private security we private security for eno mu kitekite tuo ena wonom edebo gate na no ban utumi so obi obahu so obi ba enti mo tete se oyi obi a wakonwura mu panya me papa ye bofo enti makonwura mu pen minim kwan ye fa so etutuo nyina ena bra ko bra hwese de wo mo akotoko so why ya late efie ni gate ni main entrance no mu kitekite tuo a o ma ye krado obi banti oba opportunity ombebo no tuo ena ye kwasuwe na me ma videos ni tu ba kono de kwasi ye no nso mesra for that video no to so le hwese de video na ye ne ma me address for the what kind security for wo no ma omodoson we mo burunsia akora omoburo omodoson pa omodoson burunsia enti fa that video no to so na hwe ha we ye ma me Sara address for ne ka ni o hu se de ka ne hu nyina ye hu se otumi hu se ho no rivers na grass na gura we na gura mu no hu se boba ne bia gura mu e na apie hwe o hu se de hu nyina ye na se we nya ba ko o so we V8 ese ya normal car bi de say VTV di ankom tete no kra hwe V8 say de car yi mu duro tie boba na boma pie ho no na boba na matoto no nya wano so baby a bullet no wono eye front side passenger side no eko ho e na ikire ho no so back side no hu se ho na wo hwe hu se grass no e na tuna bom wo ho sa hwe you can count more than 20 bullets nya ba ko ya nto 1 matoto bebre bobo car ni mu nyina basa enti the American say Ghana man free ma ke ko so ama video no end up page no so na etiofo a wo join live on Facebook no omomra me hwe na wo de ba ko no so di kan asan de atoso de ama ebra if you entrance ho nyina wonfa nyina ntoso na omutwituo no nyina no wonfa sa videos no nyina ntoso live on DL 106.9 so Mike Fato so Mike Kwadwo trustware bra ko bra be kai a yen papa apostle Kwadwo Safo Kantanka emela to so gwanya na ba bi kuro no so beka ya mra ofiri mu no yenya abusunya emuche mienu a press conference ba ye say o ma hye date ebe ye yi so beka ya
foforo san by from the other side echire mu so mo so sa date ni date we na ye de be ye de e ma koye nsempii na didi mu sa ena we kwa ha we ba ha we kwa we ba ba ko bana me say Ghana na wo hu se de o ma na ko no edu baabi na nka wa mobra nka yiye ade a ahre ho pa ne se wo be bobra na wo be wie na wo be toto ne ma wo wachi se wo de nka agya waje wa fam de e de agya nchirima na be wie na echire din aya na ha adwen aya na ha adwen ye be kan papa da de Lumba wu ya afiri ho no mo bai akwede se o ma na obi wo ma wa bobra na wa toto ne ma na chi ya kakra wo de nsem wu a na mentem ho ase ya ba na busua emu ena so bad se be kɔ ne sa aso man na ede o man Ghana ye national security nso etu asanim ede ya ho ba mmɔ nsɛm etu asɛm wɔ man adentina se papa na firi mu a se Kristo asafo na ya asɔre ana ya asɔre ya asɔre na asɔre nso yekosi pani nso etu to wase we ma menya ntie ne Ghana fo nsɛm megidi se ene nso ne bia ye business ena wɔn mo renda there is more to it than asɔre bako bena say ya sode na ye kosi pani a enyame adwuma o nyame adwuma so de kaka ye nim se nko ye ofre ana meboa de na wa sode nim edien na wa sode nim a enti asore pani a obi kopa kwedi asafo so na adwe ye tutuo eboni patuo what is so special wa sode nim me pese me hu and tasi we say Ghana fo bi ka se sode na aba no dodo na ye for business a opani me nyu mo ye adwen because enya business no mo render no munim adekurade ya pote ne mfa so ombenya wo mu a openi nka nyame adwuma de bebre kura nyame tumi to nsafo no mo adwane DLFM yene mo bebre ne yakopon ma mo ngwasra bia wo mani kura huhumu niama adwuma no mo so monye e ba o yen papa apostle ko Joseph ne ba no bi yesofo wo mu no bi anya sofo rade nyankopon you see ne ma bi ho no ma ho aya na yemsere nyame adwuma nyame adwuma nyame adwuma ye fo na eye the moment aba kwa ja tumi se wona obeye CEO na say overseer e de ma asafo no automatically wona obeye penny pada so na wona yeso penny wa so ne yes and this woni sa nyame honhom na okoye den wo in the first place mi masem nie ya fe no nto nchen se obi ti asore na so wu a aso no ebeye asafo no mu sofu pani bi obetumi ada no de ana se eya onipa no ne maja pade aso no so abaka o basa so no constitution wo meba ayasem na mebisa aso no wo ne constitution enti na mo de call court no enti mpese me hu ni se ene Ghana no so obetumi ti asore a aso no beye ema eja pade because eya meja pade de a na ye ne papa no ne personal bona fide property enti ne papa eja pade o de aba enti automatically no nese de yeka ne se nyame adwuma no nese du ba bia sese ni yi nipa mfa so ne ye wu nyame adwuma ye ni mo bakobra se nyame adwuma na tutume to makobra ne da mamoje pram no ne yese hene se yesi obi pani wa asore mu a in fact me no na nyame adwuma no ye ne sen because ye kwatwe akra nyame adwuma no ye kwa kwatwe akra matwede ya mpon nyankopon se be ya nipa manko yo yeraba ne nya twi nipa free bonim ena nya asore mandate ni this asore mandate ni ni sa na ye kɔ ne de a eba ne se na asore ye besi hene na se munyo ye force we si hene no metuo boni pasum nti asore no se no ede no mba be kyerɛ after as hene no masie no me masem bisani se mutumi si pani abedi asore so abo akɔtwe akra na se tuo tumi to mekanipa wo tumi de nipa bedi asore no mu di a asona ni so ade hunu pa no ene de ye hen ene ye masema me bisa no pani 2 ya besra Ghana fo enipa ne binom ekwanya obi wu a ye fasoma ye ni breja pade no openi eye too much we nya hwe eye japade pere na na ahya ase no a ye koso aye sa no mede bia meka black rom papa wu ye on na omo ye nuanum pe no ena na aka enum va da free mo no na aka mesewa nko a omo okokofuo kese da ho no ma enka papa ni ho no ma anka mesewa no ene ngofasefo na aka no ye na say edi wo yen sisi ene papa ni wo ne nua ba na asase ne be ye ne dia because omo ye janom enanom omo ye nuanom nti ye ne mofra ne ye ni hutumi sisi amekese mesi wa na wu endika kokoo na aka ne sanka ye ma no mo dia na meboa enye ye nyina bepem na mansi wo bisam say die ntira odo wonim say Christo as a formation of Ghana and so the statement aba and one statement awade aba no
and the Ghana Police Service dia ba no. Two different statements. Sister asafone say asafone almost two anto almost bibi ankoso almost premises what you two be anto enti de ye hunu na hin fa na etu no hin fa na de ne course no na me pese almost statement on the buy no me kind first paragraph no the leadership of Christo Asafo Mission of Ghana wishes to address certain statements circulating on social media regarding an incident that occurred at the church property situated at Kwabenya on the 21st of June 2026. After a lawful church event being held at the premises, Sarah Adwasafo arrived at the venue and forcibly drove a vehicle into the entrance gate of the property. Our verified information is that she struck her vehicle against two metallic gates, causing substantial damage to both structures. Enti black brand new. Eni omo de omo si bibia anya den ankoso bibia sa anya da anya den ankoso bibia si betendra pe interviews ahodo e to dwa e wo na asafo no lawyer mre anim ni kasa no o kan bibi se de wo kanya omo de omo ahu se to bia anya den ato en some training ni bizane senti onhu se onti se adwa asafo tu aka no na pra wo mra no ba ho no mana o se na adwa asafo pese o de ne car no bowura inside tieni yo lawyer nanum semni no adwa safo pese o de ne car no efo so ewura inside no mo so hu ni se o de fo so de ne car no ewura inside da be kum nipa enti eno no ma o mo so secret ni ye ward di se onu tumi be ka kira ye se adwa safo de ne car ni ewura na mampene na se tu aka no me ne pena be ka je se tuo bi ankoso a openi e de ne ye kire yi contradiction because already wo say no pese o wuram e na mampene ma mo gas ndu tutu wo si tututu no ankoso na nyama na mobo adwa safu tu e wanzo wasan abekase ne wode ka ni huram no wuro be ku nipa enti na mampene insem ye no we no banya nsani fa nkwa adwenwim enti lawyer na pese wo kire sen se si aso no so akohwan obi asabi otwa ntoro so meka sama asaf me de masem ni o because pe de ye huni ene ne nkasa ye no eye tu this asaf no so akofa nipa otwa ntoro kwado and statement no ahanom no ekire madwe kakra also security personnel on duty intervened to prevent further escalations confusing intervene crime men so no mu di intervene the security service before the video no so security personnel on duty intervened to prevent further escalations and to protect persons gathered at the event. Their actions were directed solely towards preserving public safety and preventing injuries to attendees. Intamo bo mo ba na ho ban se be ye obi mpra be nipa na wo ba na de obewu kura ne ye o machi ase black obranim ye besre omen ene ankrankre ana yam ya se obi be bo bra obebre sa bra obi be bre pants watumi abo no bra papa bi awie no obewie no obekọ no mai na chi basa kan Ecclesiastes chapter 2 verse 18 mame na men kan sem mi odifu nkansan sori won say mu achebe de said ye wo ho we ya we African Faith Tabernacle me na papa ye nkansan sori na me kobi I'm telling you Ecclesiastes chapter 2 verse 18 na papa no ye nkansan sori na makobi a woni me say sori no mu achebe de wo ho and me ntwa no asori bi nso te se Muzama Disco Christo eno so emu achesisi a e de ntira. And as we speak now, your Muzama Church International and your one Muzama Disco Christo Church. Openi me problem ne say yes ye yam adwuma. To me pre ne de kwahin. Akwa remember odifu kwakutawia. Muzo odifu nkansa nkasa na de asafo no bae. Odifu kwakutawia achema cross Nazareth ofiri mu. Ne ma no ye benana ya. En na na fram. Na na yeso mbedi ade ba kudi ade. Na from na yeketo na from there na ye na neti achim da yo me wana numbers is here me no mo ne kwa sori e got a point a man so twi si asafo mo pani aso ni mu che ho na mo se den is ho no mo fra so no class I think say na ye class faith church e ho na from mo kwa ye mo constitution dey different e be na class first word church international I am telling you they say of African Faith Tabernacle Church Christ faith, Christ this. Omachi chembe bri. Enti ye sure say Nyankopon na ye pese ye soma na say ye business. Me I just want to understand certain things. Ye business e na mudi ni pay ye. Ana say ye no kure say ye pese ye kan nyame asem sa kire nipa. Bakob na obi a pese o kan nyame asem twe akra ma nyame yi nipa free boni mu de.
wo se na yakwa manso na kwa pretumi ma etuoto e wa nyame adwuma ho se me pese twintwin atwa me de tumi ntino ma me metutu Johnny live on Facebook ebra security personnel wo clocky want to no person what no video no na dey Facebook page no so Ecclesiastes chapter 2 verse number 18 I hated all things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether the person will be a wise or foolish. And the line words are me penny. Say nipa no be nyansani ana be kwase ona so be yokwase. These are the two things ipa me pe Bible no hono. Enti me ka santitwi na wase na me bra ya me bra no wi ase no nyina fono me. Efri say me beja ho ma me nipa obedi ma de no. Na hwan na wonim say obeye onyansafo ana okwasea. Kodo meba hold you on. Na meba hold you on. Na membo sadi we quick one. Membo be a minute. Na kodo unsem ne yanto aso. Friday Japolo all night, Saturday night I club. I love it. Yali Martin say men shock and gugu cap in the I the shape in all the Bible bed. Go for say Yala so they snap in the bed. Ti guys in our do chapel walk when Gaboshe one house on a club in one bed. Tinyame so my pa na yellow sumia. This a unia, they be sawaso. Nyame so my pa na yellow sumia. But Jehovah full of body lukeli. Tinyame so my pa na yellow sumia. Let yellow be the kunda plastic. Nyame so my pa na yellow sumia. But you tinyame so pa na yellow sumia. Rako bramira ho. I am telling you. Me wura ho papa. That's why emotional pa. Hey, me say me wura ho a medweno ho a me hu de ye kro. You see, it's about time say yen kan no kranchire ho aso man. Enipa bi de o mamma ni bi adwen e di agro Ghana. Say de yakos na man nyantiase pa say. In so do na just for business. Nyanyame adwuma sem. Yes, pe de mi huni de. Me hu se so do na no nyanyame asem eni hia wona momu no wo personal business eni de ombe nyanti na mo ye ne nyanyame sem bia asem bia. I mean how? Obia bre ade ne moja agide e bia nwuma ate asode yaka ho. Enipa no kwa na se manso sie e de ya me na se me dipani to wo ya dan medi etu be tokura mepe sei ahini ho ada na twede bo wo manyim e mani pewu tutum ni yetututu okum nipa wa ahini ho sei aso dan so sa so pani wu a na se be yi leader foforo no se be tutu o Ghana ene ho ba monsem ne yanyirim pa yes se na mantuma nkonwa ntumi anso wo no ahini ensem so e ma da ne tutu na sei so aso pani bi wu na se be yi aso pani foforo ne tuo be to o Ghana de o pani DLFM business no too much temedie say apostle ko just afo kantanka wu ye na se wa mobra pani nkanse ma ekoi nka yente aga yente o mpapa we oni mi say me no mu yi mi si na nan say me nyina na namu ni sofo ene na me ka kire o me ena safo no yi me ene mpanifo nyina ka kire say me nyina na namu ni sofo no na mo hwehwe mu no me ena safo die no metimi adie ene me fada o ka kire me pray anse no be wu say me momode mfa bible na me nyina adwuma do you know why ntia manye Winim enka sanso no o maji chembe de o I said obi o ye ne personal property me so menya that type me ntumi nye ana metete ya no I am telling you o mo ye bia manye manya da me ka kire o mo say ya me adwuma ne yo frɛ adwuma I'm telling you say Nyankopɔn ese me atwo ko ese me di sofo a medi se nyame se me nya na adwuma meye but nya by say me papa ye sofo enti wawu a na se twintwentwe say me di sofo no among papa man obi betumi abe ye sofo obi kura na nyamia but within me ebi amem say betumi aye sofo but that time nya papa time say me kodi sofo me kodi a metumi akotwa nipa bu nipa afa so me mpesa metuo bi mpesa sie ade nyame nkwahye me say me nya ne mentumi nye nyame mfrɛ me ebi a wafrɛ me kura me time no endu ye it's about time and seasons the other number pay what work I say me disofo na me ko fa atare ame sofo tade yakɔhye
na me kwatena ayakonwam se me jesofo ato course e wo me na bia me anso me hwa me ho a me bra me bu ni me ma bi no sa level no me nu ye nkan sa asore huhum asore yamfi ani ka anye wo ye obi yankopon hye dan yi wunsi ho no mu nwa wo miye wani a ye nye obi kura betumi aku ato atwene ba bi kura I'm telling you enye na o ma churches sa na me sumi se me nya huhum ani because this of yei enti abasre obi wu a asoro na mo ye constitution ne de mo hwe ne ye pa sa asode ya nam so ma beka obi agya pade ho so wu a ne de a enti owu a ne ma ne bedi ne me de eye me hu kakra enti abasre se Ghana ni bo bra na ye anasa wa mabra na ye because se bo bra wu a wa chinye oh yes se bi wa bo bra wa Ghana ha bi owu a na chinye wa mabra na wu a ene abusuafo de ope ne wo ba ene wa wada ka bi wontwene nya mfa ne ko na chire din ya we friendship mo kuro bi ma bet se nipa ne bobra no ya japade ya pe na otofo mu tim opening we free press conference ne we ya free ne obi kura se papa ti ase won kwa ne tempo da conferences upon conferences ne cheche mbatena se na ya dish pon wa ebusuanim enso ya papa ne ti ase kura we mfa ne kura nya den akwa ne chen ankohu ne da obre kura wa moa no eye so sad na me yasa Ghana ze se no sama anya adwuma wo manyim aya me ya asa sabe abosom de se Ghana abosom no o ze se amasha se ye dwon se nso ne yiri fa de hye o galamse be biom tu galamse no abosom no mbuafu no nso no tane buzo na abosom na pie nso na kokuro mu nkofa won because omu ni mu nyansa yes indeed na me yasa mfa mpanimfo nka fa mpanimfo na nka mani baji bruta ya me ya innocent souls ene bre tisi DLFM nsama ni Ghana biu sama ohopa wo manyimu a nka si etumi hu show Ghana sabra ko bra metuo na ka bra ma bra me kwa me be ya me ni buafoi obi am abusuani bi amfra mi na nka magunu mabɔ bra na nka obi a chechere chache mbedi nkwa asem betututu na se na besi usuma ma wo no sama ani ho se amsa Ghana ha ne sama bi a ne zebo ba bi di amono ne aha ne bi ni ha because ne ma bi yakwaso abra ko bra ye hu no enka si ye hu nsenkyere ni bi serious si ye boko bra ni sumpa pau obi kura ho no mo obi kura wo kura no wo hwese de nipa na bra wa bra na bra bom nyina wantumi am wa ne da de nipa na bewu na tumi nti giti me de mesre dia kosi na threat to our national security o mampeni na nana ma trenkonwa ene wo mema ho bambo ko nsore na sa eja na asoro mu nkodum no because bra ko bana mienim sa apostle safu kojo kwantanka o munya nsie no nti ade ntina mo fo so wase nyene wa asoro ni mo minimese nka obi wu a omusie no because so na akwa de sa hinnie sa na so hwe o ma soro na akwa de sa hinnie no obi so obi wu a yensie na yenyi oya odiadini ana meboa okay da ben obi wu Ghana ha no ma it depends on their constitution though what we are right e we bia o constitution ni kire nipa ni we bia de chekura metuma si nipa afro ne na bia na de ye be si no foforo no aba be ye na yi oh okay no na be ya so nipa na yi yes okay bia pe o constitution ni dia nti ye de besere to me ni de suo madan na de ni kire asafo me to me I'm telling you suo madan na de no kire say o mani abirizo ma nya medwuma ne momo no some individuals bi omo emphasis pe bi na omo pe kira kwan enti obi wukura they are okay with it Ghana Police Service nso de na aban mrem right we ze sie kura saro ne de mu na ayesi no na papa no ni siem na japade eche ensema boboba no openi esini kuri mate kwadwo me da se ko fifa mic na fe won so kakakra na me from them nyankopon yo bi akese na ye ma me adwo asafo nyankopon ma na ho den hitman sisi ade ne ekoso ndi akoye se sebe wotena odem kwasi ada de Lumba enwum siso na oboti ya nke so wonfa so pan so be sori efiri odem akọ yes da bi enka ne sa wonim da jabotre mba mesrew ensore no asore bi wo hodo ma wokọ a wotumi hu sane ma wi enkoso yentumi nkondeme say asore bia nkondeme asore bia wo say wo be kwa asore ne de wo say wo dem bonyuma no sa wone de me mesra wo mani die ene ya wo waje ene mami ene ya wo waje ntre mami sanye ni say nya say ye ne sa wo betumi akwa asore yakọ wontumi nkọ ene your personal decision ene ye true but nsori bi num de nka be kọ de anka tena de mtie Lumba afena akasa yes hitman it's very sad say the rate at which ye hwe ye nsori mu ni nipa wu ni senia ye fa ne amasi fa no very sad very 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 sad ye papa Apostle Kojo Safo
Hitman enye japadia na yeden ena enye sika na yeden sika enye japade enuntia ena untida obi kan semina memmo musician ni din yesu musician ni bi wu ase kroma wan shada mobra bi ya ekusie din ena osabe ki statement say Lumba bobra and the same thing Apostle Kojo Safo inti akwa ase Obia etu ne hofo yeti kroma say na ema ye papa dane obinim eba abonte beka ebe yi no ho se owu a na sore ma ene ne ma ne nsie no meboa ene o meki emfato se ye hwe ye papa Lumba ene Apostle Kojo Safo ntina wono aba abonten kan de kosompe so obewu a ebeba ne sa and it's becoming a trend akwa se isi ade wo bobrade a ene ye se wo be video so wo sensan krata na wa san video de atoso atirem cause one tirem a ne besi wakinye na saman wo pa de a hitman anka so tropa nke wo se fa manfo bi eni so wo kroma no no be hu ni smoothness level cause mobo say yesi obi yesi obi hene wa asori na adani tuotutuo per the statement or say or the force in a room and the security service had to intervene meboa Hitman I'm asking you sabe yep me mama adwo asafo no kitetu ana it's just a question and am ibisa no kitetu ana per what we are seeing I can or the room Mike Safa to smile for fatu suba say na kana park wa bonten Mike Safa video to smile per the video we are seeing here say or the force na room a and anko kitetu no kita nkrofo mu di na ti no musu kitetu a anka enye sei but how can you fire at someone who is not having anything be a better threaten your life? What do you say? Per police statement in any way, no. I say two different things. But police for na your mushishu and a penny. I saw so the buy and a lawyer he can. Say Hitman, yeah, the any video, any boa. Come on, investigations are ongoing. Investigations gusu okoso na e be sire mpenimfo so mu make sure say omu di ye betu ye na insiraba kan say mi say onu bi onim say ya mamre mu dodo na almost 90% de ye sie nipa no na enim no say sie nipa ansa na ye si hene me boa eno na ye ni enim and you came inside and you were like ebia ya so any say and ye ni obi ani asem but sorry ni bi sorry sorry members ni bia so na de letter na den eko high court me boa yeah sure enti akwaya se isi an asori nu matamienu ebi mu play support amawe ebi mu so play support amawe and ebi ma fa to omo se ni omo messing because they have the power it's really bad it's really bad I was saying penifo e de omo na sim this one there cause we pan there or some of them because other need to there. If we don't take care, Hitman, the best will chrome her after papa you waiting. Yen fan ho grosso. Right, coffee me das ko over call no mesre, the mesre nyina ne say. Ye nua ba adwasa fo ye bom pass yankopon emmo no ho ban na o mana ho den. Your wish is speedy recovery. Yes, your wish is speedy recovery. Na ye besre onya abotre. To me, the mekano no. For now, as at now, no, ye nyina ne ye ni ho wo mra de ne si yankasa ba per video a ye hu ene nkasa ho akoso no. De ye hu no na ho nsam na ye ka no. Ye besro no nso. Na omomoden. Na emra kwan bi eso omode ne papa wu achi nsem fa so no. Na omfa so omra kwan so kama. Na madwebe onya den. Emre because ye koso nyina no Ghana ho ba mo nsem. E ka ho se basa ye koso yi. Se tuo no wave afanu ye mienu wave fire ko obi otene ntan bi kura na wonka eho bi betumi afrim right mo na som dwem 0593406565 kojo e be ye den nyanhira ba kin e be ye den pa cause
ɛsono ebusuafo ma nso ebusua no so twi o mate mama ma so twi na mama me fa course ne kakra 0593406565 0534050199. Good morning. Yeah, good morning, sir. Offer you. Let me see what I pay. Yeah, the nyamia so ma de pa chen. Na mo keka wo ho no. Papa ne ti ase no. Na igana asase so kakanka but papa ne hu. Adwasafo kran wo twiditi ne so tuo yi. Na ye nam che de se de nchine kwa ya yire mo. We mbo hu. Ochina na ochina chi ambati so so ngama ombe. Na ko. Edamase. You. Offer you. That's it. Good morning. Morning. Patrick Frosty. From Uncle Ben, like be. You, Uncle Ben, mammy, you want to pay. If I told yes, sister Penny, almost all them no good and Pontiba, another no good and another thing. As we speak now, dear, you must send the can and what do you remo? If I go from two to say yellow munina, no time wasting. Okay. I say yellow munina. Okay. Massamano. Right, Martin, me that's papa. Good morning. Good morning. Me Patrick Frosty. I said, me modi. I said, me intend you say. Me Patrick, Sadian, koso on sorry mu pa. Me audi fu kwabrate wi na me kwana sorry. Onu so uye the same thing. Ene siye. Ema ye sorry mana ni ebi animu. Nyame apata. Komu kunkum bi mu totune. Se ba sa no. Omo no macho mani teso bebre ja sorry no. Eye ni kwa bebre ama. Eti sade na ekoso won sorry mpa. Nto mo hwe no mo nka ho asem wa wo be fom no. Esi ejelu na bi mu Yesu ye hunu. Okay. To bi ko ye du obeka say we mu ko ye o mu say eti menye. Ti se we no o ma jelu wo mu pa na wo ja wo ma. Next obi fofo so be de e be ye. Okay. Right. Ti me so ma de no no. Ma tell me that's papa. Good morning. Fine morning. Patrick Frosty. I put on a casa John Kwashima mean you want to pay. Yeah, so okay, somewhere or somewhere wo papa a bit to me pay. Some me kwada 1979. Nobody me mama japade mom, mama penny. Me japade mom say oni banity amu matchen. Preacher for no mudia de no 1979. I feel as say amu pamicho. Obo say someone no han ti omu eko mu ba ani ni me papa no say awu pamicho. Me say me nji. Oh, somewhere wo ho. Sani manu ekoso no amujai ye de ade nyanka me penifo no omonje ade no omo no benye de no benye wo ye de nipa o ya de no wahin enipa no o jet padi ba John Kwashi ye that's papa 05934065 0534050199 and pay you din komo wo Anidaso Woho bi adwumade so. Good morning. Good morning baba. Patrick Frosty. Bidiane Tommy o Abuja Kamana de Gitu. Come mama too. Yo, anapɛ de mbɛkyia mo kwadwo kyia wa anapɛ na migidi sɛ wawofo anapɛ ɔmutie wa ɔmbɛka sɛ ɔmo no ɔmo da sɛ ɔmo awo na ye so wa collect Taylor because my followers nti na kromu anom no me maka dwumadie na amudi no ɛsen asɔre dan mu nsɛm a mo ka wɔ hɔ nom no nye bi na ekoso asole dem ho nti na mo kan no esin preaching esin ne esofo wo kotena asole dem kwa ma waka kire ti nyankopo nhira mo ni dwumadi amudie no e ofre no kure nso ye ofre enye obi a ne ti ne kan no kure nti no kure na mo kan mo nkoso ana mo kan na me gidi ye se han no edimani mu kan yo ya da se wo so watumi afre. Good morning. Good morning Hitman. Patrick Frosty. Even go fi plantain mokori nyame adome ho ye papa kofi ma menti wa no pay. Itwa isi the asofo ni bi ye no that one mind churches no the no ni ade aye haje o se de enuanu bi ita no e se o mind timi sorry na ya di mready to ho se sabi o se obi firi mu a na obi ti asori a na o se mi wu a me ba we na eni ma de so oba no ya sofo se wonye sofo o ti wu a ade no so eye wo som yesi nyankopon asafo e na wode wato ano enti saa niema we yesisi ne de so man na ansori wo ho a hwe yen ya celebrity say Church of Pentecost omanya chairman to us be say 9 otenu what you say we be esi akire da
because they put a good structures. So when you are, I got a sorry in your personal, what betty a sorry for your go for Magum. Now you are about winning the idea. Okay. What you say? What is something will be said? I'm sorry, I can take it maybe editing. Daddy, okay. When you say when you are suddenly searching and your property, it is hard enough. One man church is in the area. No, HITMAN. You best say, mine is there. I'm sorry, so because you are here, you are saying you are not on a car. A threat to the national security. A whole former MP. That's all about. Bana or Baron, force for the room there. And any near a job in walk. And any papa a job in walk. It is all class where uninvited. That's all. Pharmacy. You have to fire that gun. Pharmacy, may I say. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Gideon Berma Santi, Gideon Mamiti wanna pay. Yes, sir. HITMAN, me ye mupano. Yan pebia san hu bi emunti. Yan fa ne di kanya mfato ho. Senka aban sori awure mu bia. Afra afane afanyina transe. Atie omontotoye. Omo de beye ne nka omo beye ya. Enka beye pa na nka ye hu ne edi asumdie ebeba. Na sa ankoba na sa ban tena ho. Na se oyen hwan na ne ebitu yesia eda ban no aso eda oman no aso edi aban wuram no wo ehihye omo ebeye ansana ne ebesi anyesi. Right. Mate, me da say. Good morning. Good morning. Auntie Maggie. Papa. Dia ben you. Ayo. Anope mo abadwuma. Ya me nhyiram. No kware ya ba akope. Monkoso ana monka. Isa asofo bi no mu abade. Ya me se yanka no kore. Nti won wo poso ahimamu na akwa na so won wo ko he. Ei. Aniema ayekoso ntwa yi o. Se oye sofo. Na se nyame to nsafre wa. Se ohun sasore ne de wate nso nya wo de a. Eno nti na mo wo asore mpanifo a won na boa o ebo uchi do ma wo hwe asore ne so. Won na se wonni ho a won bepɛ wo bi a obetimi adi asore nanim. Na won watoto ne ma sani asore ne betimi agina na na so. Na wo de se wo ba na wo ka se me wu a me ba na emedi ma de a oba na watwa rasta na wa ye den na emedi wa de. Ani asa asore no mfa nkosi ba di a. Ya besra ni ama bi e koso wo one man church ni mo no. Entwa yi o. Entwa yi kura me hu anwa ya na edi won wachi na ya na ohwo ya metwe. Pentecost wo ho, Assemblies wo ho, Presby wo ho, Methodist wo ho. Sa niema we hu bi wo mu. En sorry da no hu bi wo mu o. Na mo one man for na onya ya was me Pentecost mu na mate me ho, me fi we mu na mate. Won hu nyina won wa fruit no won nam. Enti aban ntu won na so no na Rollins ba bribi ko betwa fa sorry ni nyina mu. Awode na ni breko wi asori bi so anko wo ogu no. Ya desre. Omai no si ehemra wo mu. Hwado asafo ahwede ni nua ba ma de aye no. So wo nua ba akora afom wa nya sa kwan ne so na ese wo de ne fa. Wo kuna wo de wu bi. Wo papa na ope na japade no. Owu ye. Eye dan na wo de wo kopre japade akoko nua ba. Na tumu ma ne sofo. Ma wo ha no. Eye amonya ahwe yi na no. Na de ensemone ne ba no. Oni nyamenya adwuma. Auntie Maggie said that no yenya hwe yi. Good morning. HITMAN. What's the? Obo very madi. Odo Broni Junction for what to say. Oh, nyango padum. Almost so much yaw. Major also mami too. HITMAN right. No kwanya me ani munye samuha. Me ura ko papa se asonda mu plan na yesi. Ane sabe abusumu fie. Yeah, HITMAN. Osofo mi wo. Aka se owu a obi ni na de. Me owu obi ni na de. Owu yo. Yeah, almost say wo peno. Almost ba me sra osofo no. That osofo no so opoma ya no aye den. Odi kita. Almost ni mu say wo wu ne de oso oni na de no. Poma na kodi ni nsam no. Almost ba ba tia busiafo no. Ana almost ba ba chan be wi apoma no. Ani ko ye. Ni nyina si asonda mo. Ni nyina si asori dam. Eti asori fo no. Yesu enwu ye. Na ya ma wi asefo no atere yen dodo. Me da say. What's the me so me da say? Good morning. Good morning, HITMAN. I promise to say. Me patcho me ho ya papa apa hwan die.
Mr. Yakuno. Mamichi. New Town, Champo Village. Mamichi, Mr. Nyako. Hitman, when you be then you could do Sandy Kaino and Kata Soreno. Then you could be at Simakutia. Kata Abeso. And the Papa Nuyano. And a month to them, as a medical court. I want a Cobletaria, or Diffiteria, Nanjay, Ochino, Okoyan class fee. Oh, that's only to come with three. We share send a foreign corner, maybe Jazz for it. It's a more Pentecost. Oh, Daniel Mana Cosulum, 5 Eddie. It is a year, I think, woman in a room. Yet, genuine. I saw so how much for the Muslim. I saw about Cosul be brave. And yet, oh, share crowd. If it is true to 2 bar. A bad day. And then put me the battle for the right. Mate me so me da se papa pass what to me afra kwajo ye fancy na ye sorry so is an dwumadi foforo ho no ma e wo se etwa so kwajo ma meti wa do pe bra kobra ye nchi atiefo ne Ghana for so akasa pa makasa ya me hira mo pa na de meka ne se ehu se na dodo na ye ka se one man church de menimu ne sa soro bia ba akofo ne de animu de ba ba akofo ne de ba na ebeye kese a na o matena se na empenifo na etiti na nintina bam na abeji hini na aba beye word structured church wo mon soro no enye se ye wa man church ba akofo ne de ba ye den ya dom ka ho na mo problem ni nyina ne se enye word structured enye asoro masada de ne ma papa gu akwan mu ena mana yesa but asoro bia no Pentecost asoro bia ba akofo ne de animu de ba ye ena dodo na aye den atachiri nti asoro bia ba akofo na de bae banchechie pom de bu akwan mu no ena ma aso na je ne ho ahuni se sa ne ma we nyina bi nyeden ebi nkomu nti e best se be kan ye no it's about time say yes ye nya medwuma de a yempe won ma nya me honhom wo mu betumi alidi because me I don't foresee obi a ope nya me adwuma ye se obedi sofo na obe ye aso pani na obe hwe se moja hwengu na won friend to me I mean how there ye ma yemfa to Ghana for tiri me say o papa wu o wo fa wu abusia pani wu na ejapade nte wo se won te ase o be metu ato o be kwani pa o de be kwa aduru so a eye wo wasama na no kra wo ni say sade aboa nantwie ne dua anka no to no na wo konfo de o konfo akita ne nsem ne na hia no bedi me kra mi dua ene ye de ye budua no me ko na wa ebe kita wo nsem no asa na openi obedi na sen wo so yemfa ntu ye hofo se black obra me no tu e na efe obi nim ni wudada entementi ase mepere mempene mekuno maye ni sei no sabe to me there is no sense in it because at the end of the day no black obra de ye pere nyina just a day ebeja ho indi asafo ma no ene yam papa asafo kantan kama ne ba ma ye bra kwadwo ye besere no se nyame adwuma mpade ya babro mate ase se ye denya ye ba kopi yankopon ye ba kobu atan obra wo boy yeso na ebegina so ayeden ye bu aten nti nyankopon ma ena okodi o manim de o makotwa pokokọ de a ena adwuma na de nanim ne so pa nti wonya very careful na ontenase na hihye pe bi eso one ne nuanom ne nyina ye na asomdwe ba no momfa se be ya enkofa ne ba pa wuachi na busuani ntem tete na fi ntokwa nkwesi na nipa enkowu eba ne sa ene papa bra obre no mfa so anya den amma so ye nyina betenase ya ye ka papa tiase de bi betena ne ye ka senka aban ponto to ne cars ana me boya nka ne fia we said it here senka ban kura mdem to to ne cars ni bi ne ba padwumadi a wodie no enko wiase nyina because the only African country abeka say na obi timo ye cars wa e Ghana pe papa nya boafo am wu ye ampenifo kai kan ho nsem so wa ya ade a keke kan bia anso mammo ano ohun dey so sad nti mo hwe to ne amase be ya ade ekoso no enko for my Ghana ho ba mo nsem enko to asem na me so no me fa happy belated we kura birthday ankasa picture bi account ha why enti we ye a glorious 7th birthday dia kwade ama me nua ba ne din ede Shamaria maame ama dudua opon fosu oko school ye Teddy's Itodra Town Academy amna hia ene wo na ye wish na happy birthday nyame hira ne pa twede ampo yankopon ede afe ba ko ede aka ne mfie ho na nempa abo nyanse yankopon ya ne kase esi amekesi o vacation ewo New York o vacation we New York yankopon hia na onya ne kase enkwa tenten ene wo nyini kire ne yesere nempa abo nyanse school na wo no o mie na dwenum ye die na afin so benyina dachi bia no my Ghana o menya eye penipa wo mayimum enti we no eyade efri ne father asona ba kodwofo su na afin so ne madam eye sanahema of achim eye abam na afi ne sister na ebusuamu no nyina o mu kirim se yankopon hye na woda no wonye ne so nkokora yo kwado me da se coffee yakọ quick one
Hitman ye ku na ye best penny for say omonhwe no mo fa ye ntu ye na Hitman Hitman we have tell us Lumba wonyumbi o say sombro enomosono so wanwo so na edwie o se bobo bom so yampo so na nwa ntro ni dede bebrebe muna mubu na sambia kefos we me da na mado muna mubu ne bibia yentie na yate Hitman shirt TSM Calvin Klein for shirt yeah bra Roman father his excellency incoming president and the man yes Calvin Klein t-shirt very nice pint and go show me a mashishi ankasa and then me Jordan it's a Jordan flight and here what you say Nti Hitman Yakopon ye Roman kese no yini fra dum nko adum na me de happy birthday kese pa kwama Ramat Keita Yakopon ye ne kese oyini fra dum nko adum Hitman nice beautiful lady me nanka mpese anka me de be enye we ye there be no say white no last one we dey last week so happy birthday kesi yankoma Ramat Keita Yakopon ye ne kese no yini fra dum nko adum Hitman baby girls in the back very nice come me the net to now so and also wale Coffee pharmacy. It's wale Coffee pharmacy. Inti Hitman Yakopon ye Ramat Keita kese no yini fra dum nko adum na ne niso ade hu nyina ohwe nyina embre mu ma no right amen well I'm say special good morning and come on Mabel Ajay Mrs. Mabel Ajay na pe wuti adwumade no all the way spinters Mabel Ajay woni abusua ni nyina akosia special good morning and confirm abusua ebraso I was here na adwumade foforo it was well. Thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can say, come on, production team now. Shaba kwa Josami B. Kofi Taylor. Michael Sa Efira. This Makadu say. Friday Joe Mario. All night Saturday night our club. And Efira Samuel Kodwa kwa Zigibi. FM Hitman, good morning. And enjoy the rest of our programs. I the shape in all the Bible bed. Go for say, Dallas so they snap in the bed. Ti guys in our do chapel walk when no. One house on a club do a bed.